Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Ana radio bulan dua vata na itavi seroyama indola tiko kina na nonde wasininga ona vata. Ana kavi ni moni tendenda ni katini kadhio ni singa ni volo tune we kinda bakiani kina dua tale na nonda wasininga ona vata. Ana kavi na kanikua sivinga na vano ni sema tiko me kina sema ni ngona dhavo ni ngele rongodhe tiko kina na nonda vata vata sena nonda programo. Ana kavi ni kua o kinda baki kimni tiko yani kausore tiko mni menda na vetoma ni tiko yani na nonde wasininga ona vata. Ana kavi ni kua like the pasar tiko and a vitu na kaloko vida tiko na nonda bulangi and kavini kua ko ya usuri tiko mni kena moni sema tiko ngā mai and ndona ngona leka leka ngonda na rongo the tiko mandi kena na rongo me baka e ratondo wenga rabi tiko mai kena na ndoni wenga rabi and ilololo mai na nonda banola mani o viti kanda baka bini winaka tiko and na nonda tolo masoli rauni ndandau mai vise mati tiko kena and rongo ya ndona ngona leka leka ngo kau sureti mni menda na moni sama tika mai o tianda na ngai veitala no yani roti no nonda bulangi o ngai vaka madala te kiro tiko yani na nonda bulangi and ndua na ngona leka leka ngo kau bia baka mbula tiko ni kena vekim ni ke sara na sama tiko mai na kavi bina kani moni tendendai singa tu siti tiko vekim do mai nonda wakanu ni bina ka tiko na buku ni tavi ngaravi tiko na kavi ni kua sema ni tavi da nga ngaravi tiko au ni takani na lutu tiko ni tavi ngori na veisere so e baka tangi tiko yani and nonde wasininga ona vatongo ka waka kena na ve ulutanga ni vetala noa na mai dhaura ki tiko yani and nonda vata vata ni radio mbulando vata San Francisco me koti kenda vata tiko mai and e kavi vinaka ni kua na mani toka ningo una wuninda kua ni mbula ni mata vinaka mai ka ona via vaka mbula tiko yani ve Anna Rose vinaka vaka levu na sema tiko mai kera kera tiko ngā kisingi matai ninga ona o ni sema tiko mai kina ngai wasea tiko yani vinaka vaka levu.
Ina tavisero e asa mai sivito ki nangona tolu e na 2.5 na miniti e na radio Mulando Watan da sana sema saramande niongo ki na ilololo e na buku ni rongo e na non ratu i rongo e do rongo di tiko e na kavi ni go e na i rongo mai na kavi na noa e kavi tiko ni moniti mai viti ka naga me rongo di tiko e na radio Mulando Wata e na kavi vinaka ni kua non ratu e kavi tiko ni moniti. Ruo ki ngone lewa aka kina veke muni rongone se kongo na non de rongo e na mbong ni kua vogabu ina bimbe taki bimbe ni marama ke ngilio mena kakutale ni mbokodi na matambosilegu bagaturanga digitake na matambosilegu ni higher education. Sa wakabuhi na vimbitaki taumanda ka wakadori verau na Prime Minister Liu warengi mbaini marama ke na Commissioner New Visa wakadinguitu wakawawa o sitiweni ngilio rau sangani wakandindin na taka na matavilawai na vimbitaki wongo na vimbitaki mbaini marama kwa ni a tobolea me wakalatilati ke na ndondonu ni vivangangai na vimbitaki vingilio ni wakangitaka wakailoa na kaukaua nino na walini vola na vimbitaki na turang rua e salamuretiko na kena taro vina vivangangai kina kunru ni university ni leva ni Vasivika ka rivo te takiani kina walini vola ni CID. Me kakutale ni nduona kaukaua e mbokoda na matambosilegu wakaturanga e na vingona maimuri. Ngo na nona kadi nduona matania sana kolau kina soli wakatutu e na matakani kua kebe irato una komiti ka andikewa le sutiko na matambosilegu wakaturanga. Na matambosilegu wakaturanga sa mbokodi oti wakarua. Me tekebu mai e ngona katau ya butaki kina kaya ni kena rebu se tarai kenda tikunga mai me adoba mai ni kua na kadiongo tiki ni non rabakatutu kena komiti na kena tobole me yanga kina no nonda ngona ni kua na matambosilegu wakaturanga mena raka indona lawa mena bala mena tiuna nomdo votutu na ngonturanga na marama mena kakua ni ndotale na matenitu induri iviti mena rani mbokoza vitale na GCC ale boka ya zuchumbele chiral venda ene tamba buli ni primary secondary uri tamba ngone vi bono ndindu yersandu itugeno saradala tu iso ibobuli mai vale antara imbilti ni rangasin uli dan bilti na bi ko ul ritsugina okere dero ndongo lebu bosli votura na kena revi wante o tai sombo ni vite o tangende so mena do lo reichu kuira leventa na nondombulo boge lavo e traisaranga bogada maina kena wakatulawa taki tuma i wakada ka wakakina na rebu ni COVID-19. Laveta de kamayungo na ibubuke ni Prime Minister ka Minister ni labo Professor Biman Prasad ena non voce tiko ke nambosi ni multi-stakeholder dialogue ni nondombulo boge labo ka wakarutaka ni songsongo ni dialogue Fiji e suba ena mataka ni kua. Sa raidu tiko na mbangi ni labo mararoi na Reserve Bank of Fiji na kena sa lewu dhaki tiko mai na dhaka ni woti mai na wakadada ni COVID-19. Akana e buke ni kopana ni mbangi ni labo mararoi sala mastambua. Ni wunga sara na leo ni bunua sa dhuru ki na veitamba ni dhaka kara sa vina kadaki sara tiko mai na isau soli tiko na itaukei ni dhaka. Na matambose ni higher education. Esa andingitaka e ono na leo ni kena matambose idhaki ka mbauki na temeni wou.
ve vakandei taki na chairman vou o Steve Chand ke ve ira na vaka legislation ni Higher Education Commission ni rotou na dingoma na ve wasei ni kila ka vakakina na vaka lelewa ka me era kakua ni riba mbitaka ndera na ngai vaka liana non radaka akana direkta ni matambose Dr. Rohit Kishore ni rotou maru takasara na lewe ni matambose vou ongo. Onunga na matentu na Pasifika tiko na non tuba member leta na non rangarabi na kena leoni bunua ngarabi ni matandra se na National Eye Care Plan oviti sang nindu be ira na ono na matentu ngo la veti te kamayongo na mbosi ni bakana numi ni rosanga bulu na mbaki ni Pack Eyes se na Pack Eyes 20th Anniversary Conference ka bakadori suba na bakarombuka akaena kena presidenti Dr. Eleanor Matoto Rakamkamba ni retousa daka tiko ke ira no veitambana me sana tiko na tutu ngo se na National Eye Care Plan eviti na mua ni ambaki ngo maina runondolu kawa sa teku na mbudi ni sovereignty ke kina o Munsami Naikar na itauke ni ali ni all season nursery loma ni walastika na tawaya ka wakakina na waketelala ni sudu ngan rewa Munsami me tau ya utaka na nona nursery wuku ni lewu ni kena ngan revi naiti mai na yasa sabara o Munsami endobe ira na isewu era dingoma na bibuke rukuni programo ni demand driven approach runundo lukawono metra na nona nursery ka wagadani all season nursery laki sukoba na ministani tete wati mrealu na nona nursery mai matelewu mai tavu na madha saoti wakadau taka na minista na toso ne Munsami mai na bibuke as dingoma taumanda mai na runundul kawana kina runundul tinkarua na ministeria bakarutaka be Munsami ruana nona toe buni waisa na boreholes enduana nona generator anduana na nona greenhouse kei nanduana vale valastika ni mama roi samai rawata sare bunga tale na kau Munsami ambaki William sanga bulgawalu mai na nona business ni nursery mai na nona tekubuna tale na nona mbai ni sipi kei na me na wakambaitaka na rosanga bulu na eka ni nona farm sa sule tale o Munsami volia tale ni wasata volia tale Munsami ndua na nona lori ni usa yaya kina makete ndua na nona diga ka vana nona motoka ka wakayangataka runan rau limsanga bulu ka tolu na undolu na ndola kena wakabinakataki na nona vale era yavala wabukiti tonga ibida na une mai na bakarombu ka me adoba mai na moniti ni kua ribote taka na tambana ni une mai Americana US Geological Survey ndona une vitu uvoindi rua na kena kokoa na mataka ni bakarombuka ka runan ra wole songo wole na kilomita the baira ke homa ka rautani ndona ra vitu songo wole kilomita na kena titombo na botun saula kaya ndoa na wakalesi o kaniwa tonga ni sang nindoa na riwote nindoa wakalengai se ndoa na wakadada do tale wune ono voindi lima na kena kokoa na singa wakarawai ya sanga talanga nindoa na kena revu singa tambu tauri rau tale tolu rauta ni ronan rau vitu sanga wulga lima kina ronan rau o dio sanga wulu na kilomita mai ohonua ya dopo mai na moniti ni kua wakalai tiko ngā na sakure ka tiko na kena kokoa mai na wa voindi ono ke na lima voindi walu tiko na kena titombu mai na tini na kilomita ke na rosa walu voindi lima na kilomita ka rauta ni ronan rau vitu sang vulga ba ke na ronan rau dio sang vulga dima ronan rau dio sang vulga diwa ni wasota na kilomita ke na debera ke ohonua na unune
ndau ia the wasa mati gongo mai tonga kani ndambi sara kotunga na sala ni ulo ngune sena wakotoka in beleti ka wakotoka ituga na ring of fire ongo na sala ni uno ne lewu ndondo i burbura kama isoto kina na Pacific plate kina bunga tale na tectonic plate rauta ni walusanga wulgandua na une le lewu burbura ado kena ngoni sala ongo ka kina sota ni World Rugby ni under 20 championship o viti e tombo wata te toka ke Australia, Englandi ke Ireland. Na i matai ni non tongito ke Australia na ve mamani rua na mataka ni singatambu. Taraba mayo Englandi na limna koloko na mataka ni katulu sanga bulu ni tune ni sembera ni rtona sota ke Ireland na uti non tongito po tombo na ikawa ni July. Sang ni marutaka na isong-songo ni Fiji Women's Rights Movement na vika to so tapotiko na nonda timi ni rugby ni marama kena sa dhuiritu Facebook na iwagarau ni non rabi bagan duindui taki na marama mai irto ni isong-songo ni rugby na nonda bunua na FRU ke na non to bagalolo mataki ken to isau ko na marama ngito bagan bimbi ngito ndau kila kina na turanga me bakana ragabi so tava na veta sarida ken vi bagan duindui taki me baka na kena senga itigu no non ngito ndo go kaila baki kan render baki non robaga tabi karando baga yang tagitu meran dola me baka tu na kan vi baga marutaki ni sembera ninga itigu ndo na ngito lebu ni turanga sabi baga no mi kina FRU na matambose ni non rondonu na marama non da bunua ni ndonu merto un rabi rabo toto bata nanda ungito vento kai ken sabsaba sa veisa una i bagarau ni rai ve kendal ni bunua kani rasa veito koni baga toto bata ke ve ira nanda ungito ragabi marama ken turanga na saka sa ngona merto no munduka kina na FRU na i bagarau ngadingadia ka bagandeitaka mera somi na nonra angrava na itabi nandaungito. Na maki mesana lebu dake na vikornbuli erno bagitabi na sota ni Fiji secondary schools ragabi na mbakiongo na sota rongo ni dins mbaki sawoti tabuki saranga kina na kena uto non ruto mai lutu ke na 2 hour ni dins eastern zone quarter finala arkias QVS ki lin ka romai lutu semi finala rona timi mai na yasa bagara na tambua ke mba pro rosange mai finala rona timi southern zone marist ke supergrama ongo sangai matai ngona lomani wolusong bulgo tolu namba kini sota ni dins meronge mai finala kina rona cornibuli southern zone ongo sa la veta na sota mbakiongo kan sa Dios ng bulu na pasende na cornibuli southern zone na pagitabi dins sota ni mbakiongo sa chambe ni wauni sota ni digital Fiji fact na timini hypercam pharmacy mai lotoka non roto vonruka na timini AK plumbing rewa rua kendua vainala levo na noa meratongai laveta tale nambilo ni oti rosong vulgandua na embaki mai munduka lotoka na non roto chambe ni tuma yo rewa kakaya na dauni bibakata ulidi ni timini lotoka o Ronil Kumar ni roto lewa mata utoko nga non roto timi ka roto toro toko malua na itos ni sota karaokina ni roto mai lingong patampata tinga vitu na undolu nandola rewa kautu ki vale lima na undolu nandola. Na nonda viti ke
ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Veike mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Veike mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata. San Francisco me kauti kenda wata. Endona mate kuniti wole bo bekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana beya tini corona leni winua mana wasa Pasifika America ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo libu dhake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni ngadha se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa nusoti ni kene bakata kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vitu wa 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito ay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liungori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se utaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu sarangana ngona kare ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karang isoli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banoa. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kauni bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ana radio mbulando vata samai votongo e tini kawalu no miniti me vana kaloko andarongo da tiko yana i rongo mai be malakai ngodha ke benga ravi tiko yana i lolo kanda waka mini bina ka tiko kena ni rawa ni da seama tiko yani ki reto ka ndando mai rongo da tiko kena na non reto be mbulango di tiko mai na be kai soa ya tiko mai nonda waka nui ni bina ka tiko yani waka mbula talitunga se be ngana vono ni seama tiko mai kena na kavi bina ka ni kua be kemnina sengai seama tiko mai waka ndua ni mbula mbula vinaka ke sengai sema mai wakandua kera tunga ge wasia to kayani na no bato batongo do to kana like muri ke to tali tunga ka wakatelnga kena na YouTube ke raunio ninge subscribe tali tonga na YouTube do makasara wakatali tunga kena na Instagram ten do mandana e tavisere me rawatiko ni lutua ni tavi ngaravitiko ene kavi vinaka ni kua ni bera ni ndagai rongo de tiko yani ndo na betala no kero na betala no tiko kena ke ngasini woli wakadengu Mrs. Titilia Naitini and bukunga ni Juneteenth. Okila ni bunga beka bikumni ni sana rongo da tikom beka na Juneteenth de semberan beka ni rongo da ni singi rongo da beka ngo na Juneteenth ni kuwa singa tiko ni vaka dangi vaka na numitingo na kino ya na Juneteenth ya na dava saramanda na Juneteenth ninge na nama kitiko mai ni oti na nonda itavi serango kiro nge mebetal no tiko ni kina Mrs. Titilia Naitini and ndona ngona leka ngango tindo manda na itavisere ka ona via vakambula tiko ni kina vedinga livutu ne mbula binaka to rika na rokete vakanui ni binaka tiko yani vikimundo mai Seattle senga talanga ningola da vitikina OB feremi ndau ni kuila ne mbula binaka maramatau Lusitanoa Mels mbula binaka vakanui ni binaka vikimundo mai na City senga talanga ningola da vitikina Anna Rose Hoyt Den Roma Kita ne mbula binaka Aseli Somaka mbula binaka ne Titelia Ramulo vakanui ni binaka
vinaka tuku ani vikimdo mai Santa Rosa ane kavi vinaka ni tusi tendendai. Can you hear? Hello? Masih-masih bersama itu nanda angin ini basuran dan dinamai bakuai sampai kilani kosa begitu memanggu etarongia Kosa sesuka metuawa Kelangu sama tebua Tak bonda bapa kewangani berata Oh, waktu mayan nunggu bakasama Mengunding-indingi manggai makan dekat kiau Mengunding-indingi manggai makan dekat kiau Totoka non rto mai viva kamaru te tiko ni ave kianda nan ronro langi ke na uto solo rto mai ko te kianda tiko ni wakamalua na kavi ni moni tiendendai ni katini ka dio ni singa ni vulo chune ya kavi tiko ni tu siti vekimdo singa le tiko mbaka ni tu siti vekimdo mai nonda wakambula tiko yani me wakawa wakarita ka tiko yani ki rona vital no tiko ni kua ke Mrs. Titilia nei tini ngasi ni vuli wakadhiengu mai viti ka sarto mai wakai tiko tiko ke Merika California ke na non
ona matapu wale na nero ulu tanga tiko ni kua na Juneteenth me bakani ni kua na singa bakana numi tiko kena na Juneteenth singa tiko ni bakadhangi veke to Amerika ia na dhawa saramanda na Juneteenth ia ni mbera ni ndagai rongoada na vakamadhala me maleta na singa bimbiongo au na vakambula manda ve Mrs. Naitini kau na kere koe ke rani na vakambula yani ve kemuni na sema tiko mai na kavi ni kua ke rau talangani na gai vakamadhala te ki koe ni mbula vinaka Mrs. Naitini. Ia, ni mbula vinaka una. Wa vinaka takana no ni visuri te na sini kua. Mera ndra mai vitan noki na singa holiday mbaka weekend singa ni pakatanga Amerika na June. Ia ni mper ni ndra loka ikia mona waka wamadala teke wale ka leka. Wa ia una maramani nasangkalau mela kema mai lau. Au vastu i na korongarani mai ngau melo mai viti na turanga na otinga turanga ni ono mai number 1 mai Kandavo koro number 1 mai tiki no ono mai Kandavo lima na lubi kirau kita sa bagi tiu tingo Amerika sa tin kabito na yamba kini tiu tingo lingo Amerika itu saya lakukan na ronondol ka ono o iano o buli nga mai viti o buli na korbuli na ratskuna. Tataka wakoti. Awambota na nomuni tau iapu mai na kornivuli ratasukuna ka e rauni na waka urea talitunga na nomuni waka samataka tiko waka mbimbi na singa ni koa. Awambota na ndoro sana tarasa ramandeani na nondaru ulutanga na Juneteenth na dhawa saramanda na Juneteenth. Dhawa mbeaka mai waka na numi tiko kina na Juneteenth. Oi, vina kauna. E tali nginda kila ni tiko na singa bimbingo ver na ka Amerika lolo so na African Americans na ndona na singango ersendo celebrate tak makau tu ver na African Americans kwara komai bakam bombula Itaka mermai itaka na bunongo ser mai taradake na bunongo Amerika na buno livongo Amerika na June 19th kenda kila na tinka walu ono sabun kalima sa biukin dona lewa mai Texas dona town mai Texas dona buno mai Galveston Texas kinen dona lewa na ngona ya na 1865 June 19th of 1865 me we era tuang bombola that all slaves were free under the Emancipation Proclamation. We kenda sa lilipono Amerika senda sa green card mai and then the bauli ko tumamalo na Declaration of Independence ike plat ka ese sona lao ko e voldi kenda sa mai lilipono to Amerika aya na kena bana no mitike na singni ko na Juneteenth iyo nongonongo en runon dolo sul kanduot June 17th of 2021, nononta indo Joe Biden, nononta president of America. Ko sangay sign tako ko me singani ko Juneteenth is the National Independence Day to federal holiday. Sangay may bakandono ikina me dona federal holiday. Se public holiday may biti. Juneteenth era sangalangan yar maruta tiko era na kay America lonlo. O kenda talanga kwenda la kama immigrants ke pakanta ba wali kama malo so na tuku sa tu ina Google meta Google tako o kenda ke talanga bi mata tamaten sa mai twist da meloni bono America and don't talanga that we are supposed to be celebrating our freedoms yo weekend to na ito okay o bakambo ten don saranga meto celebrate takati kung kono to freedom bakato kila non se non to tungala bakato kila ni anda bodi to na lawa ko ambek sena dona Milton ruling nga takto mi weekend na tin ko na ambek saud sa nga mera na freedom inga na ambek saud kwamba ya mut ko na bakata na buna ya taktin na public holiday ngo America kabakata latina na buna weekend na lakamay as immigrants will take no kanara kaibiti menra ala na sinani kwa Totoka wakoti. E rambe akan ni kai ni kila go senge mi amba kiruanga.
Ni wakarita ka mengor senge me ambaki ruangango na kena senge tongai ni vola ni vula Amerika mengo indo na singa me singa ni wakadangidangi federal holiday vikum nina sema tiko mai ondo tinga ondo wase tiko yani ni tiko ngana singa ni wakadangidangi kando wakana numinga na sona state songa na puno mantanga ni dakadaka senga ninda wakana numia na bebo no ni dakadaka kede ya sange tiko na singa ni wakadangidangi me bakango erando songo kina na mbange na posto vesi na vi tampana ni matani tu eso ninge me tonga ngango na vol ni bula ni Amerika rua tu ngango na mbaki rambe kan ni kai ni esa dona ka bimbi na bimbi be kanta menda na vakana numa tiko senda torva ka bimbi na singango se kila vaka minge mai levu dake na ngona vida tu ngana na mbaki ngo na lomanga ni vida na mbaki ngo vaka menda vakila nda reida votu na be vakandu indu itaki rambe kan ni kai ni vaya ko bimbi kina menda na torva ka bimbi na singaniko Vina kauna iyo. O talita ka me na nonta reda pa bimbi na tini singang ni ko na June baleta ninda sa may tiko Amerika au na tomalema da mo ko tikenda listale we ki kenda na sambula may biti nangona December ki na ronondol kawan ona biti dol kawan batanangona may bisuki na matintu matintu may biti limo na kay bibisao enda nga may sarabi ka ay son na matangali roko nimbula si una radikan ba kay son na ka e ko lebo weekend son the privileges si son the freedoms na ito ke may biti nanguna ya nanguna may erto tiku blute kento tingo erto na matintur sangay ding minarundon kaon yan din tar reda yang may biti awa binaktak nyo siyang sutini sa tava na bikaya o sangwale may Amerika au ngay may reda na bule Amerika bira na kay Amerika lolo Africans yung may saram non rambula au reda pa malu non ra history nang non ra tiko buli kya non ra toyabu au baka binaktakabali na non tambul na ito ke may biti iyo ebuke yaw mo nanonumati ko na tingnisimini ko na Juneteenth non ra na bikar la ko sa rumamay oir na African Americans so na kay Amerika lolo eno non may rawatu tuya non ra may baka bombula ena bikande ndera stawa era sangay mer oir non ra freedoms ena 1865 yon 1865 ya may Texas wala nga Amerika era se vati kongo tiko nga oira ko sara ni dambeka era ni mentagay bauli kana kani talno sini ba ibig santuang na law eto may sa bodi kenda bata pertong na ya na 1800 siang na tiko nga na vida na state sa ko watitiko dona law imbi non roto me dambeka yang effective verto so it can implemented with to may nangunangon yan 1865 mga nalawa yung nga verto Texas ko yung nga Texas era saro ni seriki may non rambula baka bombula merto ngalal yo pag katingo kin ni bimbi be kenta ike ni sa may Amerika ben gay sarava na non ramay baka bombula takior na kay Amerika lolo ike o kenda na tikongo yung mana nga au dona ka no gundo pampekan mutukon I have my what you call kala nanong kutalita na kara lak du rumay ko yo ko bat ke una do may maruta freedoms na buno libongo tina todo ko Dina todo ko ndona tikina bimbio ya ndona ka ndo baka sama takatal tinga Mrs. Naitini ni ondo loma tar takai o kenda kede se bunga baka bekenda ndando kila nda torba kambimbi tiko na nonda mai mbula tungo ke na mbula ngalala this freedom konda mai maru takatungo waka sama takatiko ndona kena bosa mi waka madala takeni kina waka bitina kanga botu tinga mai nungu waka sama this all came at a price and the kilati kum beka se senga and the torba waka bimbi se senga ndona kai la kum bibiau na waka vindu vinakai na singa ni ko ndon menda waka vindu vinaka taka ni
ni toto wata talitunga na bika inda wakania wakarita katiko ya na tinika ono na mbaki mai viti vikinto mai viti dona ngone anda sa wakami da sa mai river bita kan de sana yali ani wakandua na kainda kileki no kenda ni toke ke wakai tona senga ni vei sau manda na matini tu mai viti se na velutaki ya mando ya wakate kia dona kaya usangi river bita ka wakami sangi mo city au me usanga i torandina wakambimbi ni kango o iau na kaiviti rawa ni nandona ngauna au na tu daki tu sana senga tu na kami o kilekina ni o iau kaiviti na nungu vosa na wakatala kina na tobo au tumberi mai kina na vika ke de vao ia koia ke wakami watiko ya na nonda wakasama au nangai rawa ni o kilakina ni sobe ira da sa mai tungo Amerika da sa mai tu be maliwai ke ira sar e bunga be ira na kai Amerika lalo asir na African Americans da mai be maliwai batekera da ge rongoda na non reboso bosa na visinga te ku mai bir na gasi ada mai bir na ngone na tikunga na ngau na era na lutu mai kine ngusunra na non ramosita tu na be kai ya be ira na non ra komai bakambombula ke na non ra mai tikunga rangi sa sanga takatiko ira mera kilai o ke ma mendua na tamata we are somebody koe ana kau na numa ni mbimbi kina menda na wakasamataka wakambimbi na singa ni kua na ikatin kadhiu ni singa ni volotune singa wakatoka itiko na Juneteenth baleta ni dina ni Juneteenth i Amerika Amerika dake latu na rauni ukaya na kawa tamata se na tamata kede mai na via se vura e rauni dakai tiko kede ngo Amerika e na via o kenda kede ngo tiko kede na nonda identity ka ke na nonda sasanga menda wala takambeka na nonda ngalala waka tamate andua na kawa tamate andua se da mbeka na nominira Mrs. Naitini vela kauna yo o bakambotni kila ke bakanda kila naka na buna marutek tikina singani ko sina Juneteenth o kenda talanga na kaibiti so kenda tauke mai biti se amando kenda na Fiji citizens era wili talanga botso ter wili talanga ke o India bat kera ke era sudo mai biti se no TVT. Endo dono mentana marota ka patetiko. Endo talana ka uno via varetaka. Kela ni ndala ka mai Amerika e mai ramba i levu na nonda rai. Dina. Pini da mai tiko vi malu e patekerna vei matangalita mata tambiani groups mena vei se burubur kede. Era sa leoni bonoto ngo Amerika. Kwa ya tona ngoni ni viti atau ke endo don tala amena ramba ile no do toni rai au rede tiko na wangure tame malu na bika da mai viti no da bala takana na non da bon no kenda ni toke ni da river tak mon me baka mitu na dar bita kan tesana yali ani no da identity sana no ele and river bita kan tesana visa usona lawa bembali kenda iyo at the same time we need to remember that Fiji is not only for the Itoke. Dina todoko. All American in the Merida, or Kwangai Fiji citizen, irrespective of whether you're indigenous or not, you have the full rights. Dina. You have a Catalakin, you understand my learning on America, and to Sarana Matanika Bolivia, Modin Nandika Kai, reliable to a viti, but take care, you saw like make your Sangakila and Balin immigrants. And then I read it, I'm a minority, trying to be heard. Can the Catamelo Retangan or came in the Parliament of no to name Togo to name Boss, to the culture, Kakeve too. And when you realize that, Semonusanga, Toromoto Kinea, Sangai, Donacano, Tali Tivio, Nonda, or Kenda maybe to Kenda V. Maluaye, but can do. BKK, it's not only for indigenous Fijians, because I can now feel what it means to be a minority in a country. Come back up. But celebrate Juneteenth in America, but you'll understand more what it's like to be an immigrant in Abuno Lebungo.
narakom mai bakang bombuler na kay Amerika lolo o kental nga as immigrants and the nga sonan duin diyo na bakelatok sonan duin duye Dina. katon back discriminatory when it comes to work Iya. kenda nga sa kila Dina. kenda sa manungko sa nakelatok sana it comes it's involved but it comes there. subtle Iya. ken rapat tok sono no maya men ano na tabi to kina pati kena wasan da tauda se o iran back men tabi mali wat kira kombanga we tukuna una nonda ni kenda sa tim go Amerika go ambula bole bi kenda na toke but kenda no da bulu to maybe we and the sengri bakalato ng bula ni we wandu taki. and the sin bakalatia when you come here then you realize how important it is. Although I have Indian friends, Chinese friends, and they are just Fiji citizens just like me. Nomingo already mo bula bimalo nakatiko batake wir na satun makaiki or na kay Amerika lolo or Native Americans. Tina totoka wakoti vinaka wakalevu ikamdona singa isema bauti kumai ki romai betal noti kwa nyongo ki Mrs. Titilia na itininga sinivuli wakadhiangu mai na nonta bono lamani obiti rato sama yamba kitinika vitu na rato mai tiko boli ngo wakamata bubale ka ki romai betal noti ngai ni na buku ni singa ni kua ke wakao ni singa tiko ni sekila ni kua na ikatinika dhio ni singa ni bulo chune yo wakatoka itiko na singa ngo mai wakatokai na Juneteenth se mai waka na numi tiko mendua na singa ni wakadhangi na matani tulevu ngo Amerika federal holiday and mbaki rua saoti koya kiro mai beital no tiko kina au tali taka wakalevu Mrs. Naitini na rua na tikina o nikuta dhaka maingori na vendokai vendokai tiko se mani kata matadhava se mani vena vanua ngwale mikina and the mai buli dha wakalevu ya na nonda vendokai kina nonda vedingo mitalenga ka bimbio ya me rawa ni ndambula wata tiko kina na visinga nda vi lomani tiko kina ko wambote ni bimbi talitunga na se rambia kani ukai dona kai tali kina na nonda to mai mbula i California ni ndo tuku nito California is like a country of its own ni ndo tuku ne andangi waka samataka ke waka minta lako talai ni na sotali na state senga soti ni na vei maliwai mandanga na mbula ni vei maliwai ke na ndui kautamata tungo i California senga ni ndarei na vei state ke the sarai na dona kai roni to waka binubina katakina ni tonga ingo lenga mai to sa mai mbula i California ndo talenga na ka waka samataka ni ndo waka binubina ka na vei kai lako dhuruma mai o ira na African Americans ko ira komai na nonra sasanga na nonra wala woli mai me adhoba tiko mai nangonongo sa rau ni mai tu kina me tu na didi tiko na nona tu me wala taka ni tu baka presidendi en dua nangoni ni India sa mai tora tiko kina na tutu baka vuke ni presidendi en dona marama ka senga ni marama ni Amerika mendakaya na veka ke vango ka presidendi kina en dua ka Amerika loloa mai President Barack Obama na veka ke dengo seng koya au bia o asetu nganingo te kimdo o asetu kaningo Mrs. Naitini beto kilati kina ni sa levo vekenda to sa green card mai levo era vaka matabu vale lala ngone se rangone o irana solisoli rasenge lako mai senga ni kene baling ni to immigrants mai ni sana mai dava to ngai kena na vanu to right ko kina sa laknga graduate nga mai na college sa kwa sartunga lindo na thaka sa kwa o de kaya ni senga ni rao ni to li presidenti na kaiviti kato sa mai wakai tiko Amerika na veka ke dengo me rao baleta na kena na Juneteenth waka ayana buna bimbi kina na Juneteenth se da mbeka no ni rai na tikino ya Mrs. Naitini bina ko vale buna iyo na bia au ba bina ta no ni ko tamene tikino ngore no da sala ko mai ke kena ne to ke mai viti me da mai tiko ni baka saru le buna wili ni bonua to kama mai viti to sang sumdania da barana milioni no i to mta o California endo mtanga na sitting go endo na sene ara ni milioni to na kena wili ni le bonua iyo and it's so let me say it's so huge as compared to Fiji bangana ka wakan data we kana ngoni viti we kem
lako bo tiko maingo. Lako mai Amerika, sanga ni karara mata sar mandanga na kena vanua levu na vanongo. Kena vanua levu na kena ngoni sala na kena vela kai kena transport ana mateni ka tanga mai e baka anda mata sara. Pada kada do sarabu tunelo mai tanga kana kena kanti nango. Yo ni ta sala ko mai ke e koe a ke baka au matanga utukuna nugula ko mai ke na matai ngani kai tukuni via una nugu daka te kiao. Kala levu be kenda na laka mai as immigrants kenda laka mai anda sa taka pina ka tumai viti se kala anda graduate kala we have good jobs sa laka mai ke moi ko buli dam mo te ko mai ra daka ngai solbi ka ana mati sa ngai basalo solbi kiro ya kala daka ngai solbi ko daka kir o sanga o ikonga na no tobonga ni daka no performance ana bono tiko kina ana ngai pangana kau kilai eva ya yo kena karu ve kenta santa gai lako bote mo kla salim sarchanga ngone sar lako ting green card atenga ni kau na bia tukuna ni ve kemni kala ele burdo lako mai mango sa tamat son experience lako mai oni kila bina kan tona address ni do sele mai biti na bono ni mai tiko kina au sin kila ambek sabi so ambek na procedure ya sesang sina proses ya ni na mai tiko kina na address ni sele mai biti mai tiko kina matana bono ya pako ke ni kin ni public documents kona no ni mai to ya ya kala balai kona ona connect ke mai na dona city but kin dona state ya no kita tonga ker bikim ni lein tambe kya ore me matata binak na no mutiko ngai betos bale lein menom bi mai biti ko na la kana tina sitting go but kana state go we can to matang na kay California kin to bato kay kin to una kin to na kay California dina ay ni ko lay kay Washington bato ko leon state go So maybe let me say that to the new immigrants who are coming, because ngoni tokir ngoni vite, kala ikon dono molay vakan data kiko and dona state. When you come. Ya sana gay ronyo o nangay wala kaya ni na vitamban kala na wuli matay man ta ke ko we wuli ikorin la ko na wuli kina kake de satu ke meroni to we buteki ke muni wa bina mai okay rao au mai nakata ni kero na bulele ba kero kotak mai bitbat kay tamikito levu buli levu sara kero mai kero bang butu kay ne sana me kero kila ni kero ni takabo ya kero ba nakata ngona ko yang tu ko ni la mai ke na takata ngai stolibi ko kunyo ko tamay no degree se no doctor se no mai bon wala mai kina otobule mo durura in the workforce ke biasa to ke longa irna ke sarava na no muto ni taka your performance weekend to na la mai ke bile weekend ngani biti and the ngana ke giving the bu ke dikya yo mo warita kan bi ke mni na we kango di warang ting mai oira saranga na di bakana ke give zike na taka ke give oira saranga red advice te ke ona kambo taka so it's that you perform and they advise you on what you need to do. Ana kaya usa tawe ke o iranga kwara bakata te kiao rasanga itu kono biao titile o ikona no mo experience na ka maybe on you will find this work boring. Asana na poste to bio ya maybe do to ke ni home care eke kanga itu kono bio ya ikona you will find this work boring after a while. Wakata mo teke muna mo tayo takan do no home care business. Yes, pe o timbang ngai tul se bana mbak na rutu ke. O sangi pe kwa. O yo sinren la kawra kan gor mbate usang ni nasi. I'm not a public health nurse ka kwa sang. You don't have to be a public health nurse. Yung ko do sarana na si foster yung gona to kin don company home care. You can your own. You could come na nom. Yo kongan ko kay tu kaya we kim din gela ko mai to bale mo dura no workforce daka mga selwi ko durikya patan advice kiroike ikya osanang gayo erna gay pakara dir to ko erna
Irna kay ponongo sersa tu wa kay ke rasa tori di bakin business tu o iranga erna ga intola katu ba weekend. E ambek ngana kau be kai Vinaka. na no go America be ba green card mai sa kene karua na no muti ko bodi nan dona city ba kai una tanda kilati go tuke tanda vitambana ni tambek mo da kamna is it city councils or Counties. ngara counties para indole taro ba kasala kina a kairani access tak in terms of housing in terms of food subsidy honorably ngoni kakede tu tu kede kan assistance kenda rongi access tak kenda ngoni viti keba kanda pe tabatu to bonte kenda bat kerna ngoni ni werna ngoni mai Mexico au na bitu kuni ke klan do bina kana bi ngole bat kerengo na kan tamat kawa era kilab na ko irna bono itu kin assistance mendo sono ngono dapat tarbir balatana nango una itare irango ke bakawla kai ni ke berna county clinic sartungo already resine ngai kai Dina. ola ko nampan resine kina ola ko talingo ni salvango mo pas sono ni salvango para tu kia irna wangar ta tu Dina. ya ko bono tikin o irango era kilab na katiko na bono tikin na bono ni ndaro ni bukeki na baby like for assistance they the avenues for assistance and it's good to get to know them so that we can learn something from them na ngusa ni wata tarkina rather than mura tukun mata bango so we can ngela ko mai ngela ko talwir sanga ni green card mai berlit palatikin kere ambe ko la ko be rasaba peputo go and ask them me ambe ngadona tikini advice you cannot be asking somebody for assistance that hasn't gone through that system or that process kombana ka vitu kono una Vinaka vakelevu Mrs. Titelia Naitinio ya dua talngana kaya o via baka madala takatiko ni kina ve baka ndita kita litunga ni kina ya na wuna levu se matiko kina na radio mbulando bata kina Regional Pacific Islander Task Force sa rua na health fair baka idur ndua baka idur mai Santa Rosa kina karua sengai baka idur nga mai Petaluma na baka roa na madha saoti angona na kina sangaitiko me kauya ni baka voa leka weekenda na matangali vivu ke endana ngandrea paninda sengai lako mai sentangai adho bo mai Merika me bakana nakakana bakarita katika Mrs. Neitini na matangali bibu ke membeletir talanga ngone so ndangole mai erse kalalai ngone ndagandre mindu na mei na bekava itu na banua era ni laku kinrali mbiu kin ngone sengani somi ka rawa ni retu na kani bibu ke tale so na daka na bangara daka ya saranga na sasanga sen na usutu ni Regional Pacific Islander Task Force baka bakarita katika Mrs. Neitini ira na Mexico ira sa tamata rangase ike rautalanga ni toka ira na tonga na Samoa sa rakata litunga kina sa rangwale makau mai ira na early 1900s sa ratiko sa mai baka itiko na bono libongo karasangai baka mersangai andramai mersangai retiko orto na kai bite talanga orto tikongo kenda to bata menda to na tose anime to na buke ira ya saranga na usutu ni Regional Pacific Islander Task Force vinaka vakalevu ndo talanga na kau baka samatako ni avaka madalataka Mrs. Neitini no muni baka sala tiko beira na green card mai rangole mai dhuru yani nandona bono ni dhaka ngai dhaka taki kiumni yani kina obia do talangana kau be kaya ni sa dhuru rawa ya ni dhaka tekim ni mbalete rawa sara ni ndasa mai dhuru rawa na dona bono ni dhaka lako bata talitunga na wele santa ya dhara mai Merika sa mai ndatura na ilavo ka levo dhaki sara mai na ilavo ndatura tu mai biti sa mai dhava sara toka ngai kia na itoso ya sa ni dhuru rawa na dona workforce na kanga roni tukuna me kako ni dhava ngai kia na nonda tu itoso sena nonda tu rai to keba kato dhaka vinaka tu mai viti na vono levo ngo Amerika ili weekend to ya ndo na malmalumu reida ni to sa ya mai Amerika to sa me dhaka rau sa tu tursili ni bol na motoka do toka na apartment re vinaka sa ko sa rtunga ya na vono ili dha tikina no to baka sa mai it doesn't have to end there
Oia, ona wak samataka Mrs. Neitini na vida na mbaki sa oti o senge i adho mai. Do wate anu go waka sama, au mbite ani na dhaka o tali taka mi viti, dhaka vinaka, au i adho mengo Amerika, mai caregiving o te ali security, au sangi tunga anu go waka sama, o iona senga ni dhava ngai ke. Ke waka ona via dhava tunga ke nungu rai, vinaka dhaka mo lista li viti, ando watu ngai ana nungu waka sama. Io kenda enda nduindu kede, enda nduindu tuna nonda rai na kai tali kina na vanu livungo Amerika. This is a land of opportunities. Ando kainga na nomu toso, kena nomu senga ni toso, tiko sa artunga e linga amue. Wambo ta sa mai tombo ki kero kosa na ngauna, na kawini kua, do talembeka na kao ni na via wasia Mrs. Neitini, berni darumai ve waka moa de taki. Venak bali ko una, o venak taka ni na nomu ni visturi tele sing ni kua, men darumai ve wasi ikina, au venak taka una na nomu ni tuku na maigore na regional task force, daru ikornao, merna rani vitartara ni kina o kenda na ituki, mentar ibang karabi buka kina, sendara talanga ni zambek, me baka me referral house, we always go and ask for assistance to help move up a level, move up. Move up. Maybe that's what I'm going to say. Plano de kake de tu. Senga ne ulumbali. Teng sarana ni ulumbali. Sa tunga kenda nga, menta kenda na toke baka dan do you're so reserved you can't go and ask can't go and ask for help. Ker ya me bisawe sanda tika Amerika me bisau na ito ni bulambeka. Tobo ni rai. Ni mentala batataro, you know, I need help in this. Au wakandinin taktiuna tin kabita na mbaki utikongo, kepa enda sara ni mai kautir mena luvenda or na makumbunda, enda sa may reda nonda toso ike, wakatalaki na vir na nonda itoka na India, au reda tiko ni ortongo, irango era totolo sar na ratoso weekend na ngoni vitie, ike. Dona luvengo e bono eda katakina, tukuno kan indo liu sarang ngoni India ralakan ya rangga indo kinda dalta kan yoko ngoni biti na kata tu melo mai yer yang gua rata kata tu nabi tamban ni health in radiology ko itu sit nabi tamban ni bulo mai so kata tu na kan ibe bakana telecommunications rongon dia dina tukun tal ono be wastia ni be kem ni talangana sa gelo ko boti mai wakata la be kem ni ngoni biti sa tikun den deke kem kat tuku ya wiranga non de tokani rongo ni biti, rongo ni India, may biti, karang nga may rato. Torna na katakabin na kina Department of Health, ibital. Natapin rati kina kina ito okay. Hindi na. Katakabin mo ni biti. Kaya una biyabawang giti kina, you know, we can, if our Fiji, Indian citizens from Fiji can do it here in America, kan talangan ng ito okay ni biti kandaran rota. Hindi na to dako. Nakaw na biyawasebe kenda, Vinakavalivo na namni pistoretti. Vinakavalivo Mrs. Neitini. Mai sema tiko nga na radio mbulando bata kina Regional Pacific Islander Task Force ali sema talinga mai kina na Fox Home Health. Baka rita tiko mai Mrs. Neitini na veka e raunindali dhaka kina vitambana ni mbula e raunindali dhaka kina ia erto satu baka rau talinga na Fox Home Health ke to ambe vitala noe na madhau rua saoti ka kito na vitala noe tiko ani na vi madhawa e na nonre to be baka ungeti tiko ani ni tu berto na be kaiso na wuli ke baka ni na kata mo ni wuli CNA go na tambana ni mbula CNA na LVN me adop sarani na registered nurse e rawa ni reto bi buke kina sangi to ya bungo endo non reto korni wuli na Fox Home Health baka toka itiko na Fox Academic School yan non reto bebo ki tiko na tambano ya ka o katalitu nga kina na scholarship e solitiko reto soli talitu nga na scholarship e na tambano ni wuli koya na bebo ke tu e senga na ulumbale na nomu toso kina nomu senga ni toso e tiko sartiu nga ilingamo sama idava tiko kina ni rovital no ka nuita ka Mrs. Neitini ni ngo na isevu ni nonda rovital no e na nonda programa ngo nonda vata ngo na radio mbulando vata kero santo vital no taka tiko vakalevu ni merau ni na maindua na ni rovital no ando na ni ro programa ia o vamos ta sa kena tik tiko vumbeka ngo
Iana nungu waka nui nui. Venaka waka levu, Mrs. Titilia Naitini, mai veto mani tiko ani ana nanda I wasi ningo na vata ena kawini koa ena radio mbulandu vata waka mbula tiko ani se venga na vano ni sema tiko mikina ena kawini koa ni samai sivitonga na va ena rua sanga vulu katolu na miniti. Tamani tiko nanda waka rongo sere ke wakao ni singe sema vo tiko mai kira tiko ani gai wasi tiko ani na nanda vata vatongo na radio mbulandu vata ena O titiko na lima, kero na mai vital no tali tiko anikina, ke Nika Leonilangi, turanga talinga ka samai ndua tali tiko ngā na prokaramo e mai toia utaka tiko e California, ka na rawani na beba kararama taki sara tiko wakalevu, beba kongeti tiko ani wakalevu, we kanta na ito kei kanta samai waka tiko, and vanua levu ngo Amerika. Ndo mbula vinaka sista, vuki raf, mbula vinaka ke koa, thank you for tuning in, hope you've rested, mbula vinaka senilanga kalimbi, vinaka na sema tiko mai na kawini koa wakatelanga kina ve makereta diri ndrombula vinaka nik mbula vinaka marama na ita salo te sikayada vinaka wakalevu na sema tiko mai wakatelanga kina ve marida kaloni wanga ni mbula vinaka wati ke tamani inimbole mbula vinaka anti ane wakanuni vinaka tiko ane vikimdo mai Sacramento wakatelanga kina ve Bill Tilax Kawale ningai inbox nga mai o senga ni kila na visa da vanita ronga tiko mai anda runga e rauni na vital no kina bula vinaka Palu wakanuni vinaka tiko ane ve kimunrau mai Santa Rosa wakatelanga kina ve kimdo ke de sarna sema tiko ngori mai San Rafael waka bula tali tunga ve ndi mai ko mai Suva vinaka wakalevu na sema tiko mai bula vinaka S Marvin Isimeli vinaka na sema tiko mai bula vinaka Salnieta Don Roka Sandende ko ni ali mai wakanuni vinaka tali tunga ni Anna Rose Hoyt Ana Batamba ni bula vinaka Bill Ratulu vinaka wakalevu na sema tiko mai na kawini koa wakambula tali tunga ni ve Mrs. Mary Kumbuambola vinaka wakalevu na sema tiko mai bula vinaka Mareda Lalanga Vesi Sandende wakanuni vinaka tiko ni dona singa vinaka ve kimni na singa ni koa wakatelanga kina ve na wanga Aggie Joy vinaka na sema tiko mai bula vinaka Susana Nyukavu bula vinaka Sistau nitaka ni bula vinaka tiko wakatelanga kina ve Violet Mbolea bula vinaka Aliti Tuinraki mai tau vinaka na lako tiko yani na vinaka na ngole na wakarowai wakambula talitinga ve Ati Titilia vinaka wakalevu na sema tiko mai bula vinaka Cheke Penisoni Takayawa Lambati wakatelanga kina ve ndi mai koma isuva kirto ke sarna nona i lawa marama Nasir to Willi Nasi tiko wakanuni vinaka tiko ani vikimdo na singa levu ni kua ka via wakambula talitinga ve kimni ke sarna venga ravi tiko na vebo ni venga ravi so virne tambangasi na kavini kua wakanuni vinaka ni venga ravi tiko na matan rende radio Mbulandu vata me kauti kanda vata mai Salangana uani wasa wasa, derama di
Nada masarama também hulike na dona no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ngayaw sa nagkakil ni Tuta na katil kabito ni Akostita na 2022 o sa kita ka sarabiri ni Tauna.
kami ngaya kena mata ngaya salah aku mana cek. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan tali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kau binak tak. Nak kampanye binak kau na heritage link. Ni, mau na binak sarangan. Sengat tali itu nak kaya. Wakatar tutu na kena. Bahkan nak kena pepo work itu tak. Kami sumi. Nak kira kena timber na faka. Sengat tu bikin dari labul liwaya. Minta samu kina kisi na marong kina ngona mojuri paling bula kakina kabel pada waktu na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo mena rosang bulu kabanewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na polisi gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo muna telefoni. Text mai kina mas seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatelalay. Wakai lavo ena bagarobuka. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao kan langa ni tos na chana kemu isau, me bakana i vakatangan danyande ni nomutungu. Prangoda na imbalan-balan ni vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programa waro taki. Ano ono na kaloko na via kami ni waro muka vi kemudo ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni waro ay vi kemudo may viti. Wakay lavo ena waro muka. Prangodi kina nanonroy vaka sala na kenandaw ena vika wakay lavo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Ngandreba na buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buku iko girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono Yavalata dionangai dalata ena Radio Bulan Dovata Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula mai veira na kenandao mai na tambana ni bula so nasi na puniwai Prangoda na bana kaloko na vika Avenue City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kanga nitikan na kaibiti Amerika. Radio Bulan Dovata mekauti kanda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
ke mundra nalola mamai langi. And the radio Bulan do Vata, Yando Vakaitukun itu all-time favorites, And I tala no ke Andy May me vakarto mai sera takatuka ni weekend na lau na Black Rose. And I kavi binaka ni moni tiendendai, wakatoka itiko na singa ni kua na Juneteenth. Katini kadhiyo ni singa ni vula chune, dhana tiko, and na ponole vongo Amerika na Juneteenth, ke roa me vital no tiko yani, ke Mrs. Titilia Naitini, and na mbale ni singa ni kua na Juneteenth, se na dhawasaramanda na vuna, sa mai tonga itiko kina, ne wal ni bula lebu Amerika na singa ni kua me federal holidays me na bakana numi singa tiko ni bakathangi na vanua lebu ngo Amerika ke ni mbale ya songo na posto vesi songo na mbange ke na vitambana bakamata ni tu ke sara ya tiko nga na tambana bakamata ni tu bakasama taksar tiko na vidan na singa sawo tikiro vital no tiko ke na do bengu ro singa green card nga mai ro sange me ambakindu bakadha tiko na non ro tiko voliongo Amerika lebu sarna kai ro mai reida tiko vakame mai reina mata sarsara ko na lebu ni opportunities na lebu ni katumba $1 virau na non rosa butuka mai na vanua lebu ngo Amerika ya kironga me vital no takitiko ke na do vengo tal no tak endua ya mate me viti sange tu no ko endobe kila endua turanga e tukuni ni mate sangai senga tu ni rato kila na nona FNPF lebu tu na nona ila sa kilitunga ni balata ni sando na ngona balawu e dhaka tu mekina ge dhaka vinaka sangai mai lenga ngo kai senga tu ni ndua na endua e volatu kina na nona FNPF baka me senga tu ni matata o tio sangai tu ni kila ngore ndua na tikina bimbi me ndando vital notaka balata ni ndando li dhaka se mani o se ngeli te kubu dhaka tikongo se samani do tukunungo na sanga vulu na mbake se samani sanga vulu na mbake na nomani dhaka voli mai ia na nondambule tiko lebu na kai bibi sau lebu na kai bibi sau Roni Ravi sau talitunga na beneficiary vidam beka na kilanda sa bimbiu o tianda ge leva kawati tale se sama ilenga beka na leoni vale maninge leva kawati tale ortona ngoni talenga na vika baya and the vi sau tiko na nondambula lebu na kai and lakuduruma na nondambula indona ka o kila ni senga ni da tondo tiko bakam bimbi ni da tole imbita tiko na ni lako tiko ni labo na FNPF au baka nga takatingo ndona kene bakaritaki na FNPF manda ke tu sa kilatiko ni be manda o ke tu so mitiko e musu tiko ni labo lako tiko na FNPF ngo ve ke mundo mai viti ka bakatelanga kina na ke bakamanda nga iko bakaduri labo tu tiko na nomu savings se na nomu investment backa and bata davanga ni sa maruri labo tiko kina ndona kambimbingo me tiko mo bakamatata takatiko se o dei me na biu kina ni labo se o dei na solibuana kaukau me na tatara kina no mui labo e na ngauna e sana ke maniado in dona lenga na FNPF manden da kilatiko dona ka ni na nungundo volita ki insurance o da tuko na kila na kai ndo lasa via ni so we kendango enda la kutu na bula tu na vesinga wakame da kai tu ni na senga ni matirao na tovo ni nonda rai na nonda vi tala no mandanga na nonda vi malu wakame da kai tu ni au na senga ni mate au na mule tunga na buru-burungo katau mundu e senga tiko na wakasama ya ia FNPF na kila na ndona ngona na oiti mai na bulango na dhav mai na bulango ko ya via vakana no mikem do yani kina na sema tiko mai viti na ngonongo se vikem do na sema tiko mai na se buru-buru dhavanga to tiko na ngone mai viti na nondalo ni valembeka se tiko mai viti o ira na weka ratiko mai viti goendo na ka menda na vaka matata takatiko menda na vital no takatiko vaka dava no mo FNPF sa kila update tiko na beneficiaries te senga ando na tiki na bimbi ka vakatanga kina na nonda na vale mandanga ke vakaito sa voli vale e sana ngai dhaka vakadava ke vakai maniado in dona lenga sa mani ka divi kosa no nonda tombula to senga tuni vakamatataka na vale a mena lako vidi vakambimbi ke vakai ratu leo vida tiko na ngone na vale dona kai o kila rauni na vakabure vimbabi rana ngone na kila ni sana e adona lenga Arto sana ke bim batak tu nangone. O na valengo e bola itu vide.
e sabola i tubide o ni sabola tubide na vale. Na vi kava ya tondu senga ni toro bakambimbi ia dena vinaka me tona lakomandeani to lindami tonga liva kasa mataka. Nungu FNPF na valengo e sabola i tubide o de kilai. Desana kadivini mataka na tombula. That's the reality of this life, whether we like it or not. E sawa tonga itini katolu na miniti me lima na kaloko and radio bulan dua bata o sureti kamni o tina lima and tini na miniti kero na me vetal noti ko yani ke Nick Leonilangi dua sara na vi wakatabu lidin dona porokaramu e sama itau ya butakitiko na turangango kana bebu ke sara wakalebu balet ke kauni na numu lisun nero vital noa ke Mrs. Naitini tukuna kota dake moko endona tiki na bimbio ya kandina ni o kenda kedengo bunga bekenda ndangole mai nda mai tau ya bukedenga na caregiving o ke lani na bunga talenga na wakate ki au waka miu dhuru mai ke mo sungura ki tuani na ndona bono ka usianga tuni ki la na dhava miu dhakava in terms of caregiving and na muturara ni caregiving and the sianga tuni da ki la na dhava menda dhakava and dana numa de tukuni na mai bengarabi verna nasi sianga ni on na ki la na dhava wara ki kutumai na ngono sa kadiveni kina se sa soli me kina viko indona dhaka na programo kartuba karau tagatiko o Nick Leonilangi ke na nona i songo dana mai rongo da tiko na kena wakamatela lai ni o tina lima e na tinika lima na miniti na maki mai na dona ngona leka ango rongo di tiko kina no dei matai ni wase ni rongo mai wali songo ia na ngono be wakambula mandani kina ve Abel Junior vinaka wakalevu na sema tiko mai Abel mbola vinaka na upasi panene levu vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatelanga kina ve Maritha Kaluni Wanga ni mbola vinaka Rakesh Kumar mbula vinaka mboso levu, we're still waiting for you. Wakambula talitingani ve mela ia kadhi, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, Turanga Lubu, and Zeg, vinaka wakalevu na sema tiko mai. Mbula vinaka Seria, Sangarere, wakanduini vinaka tiko yani, wakambula tiko Seria ve kimunrao na tena ke na tu... na tena ke na andua litia mbiu wakanduini vinaka tikani vikim rau o Sangarere mai na makete mai rewanga wakambula talitingani vi mare da lalanga vesi vinaka wakalivu na sema tiko mai na kavini kua wakatalanga kina vi Lavinia Ratu Konanti vinaka na sema tiko mai na Sole na Sinu and singa levu vinaka ni tusi tendendai wakambula talitingani vi Maramatau Livingoro wakanduini vinaka tikani vi kimundau mai Palo Alto, San Jose, wakanuni vinaka talitunga yani vikimdo sendi langa kalimbiu, venga na vonoa ni sema tiko mekina e na kavi vinaka ni kua, wakambula talitunga vi lukengau ni dola vina. Bula vinaka sendi loli ratu, vinaka wakalevu na sema tiko mai Lambasa, e na kavi ni kua, wakambula talitunga ni vi asa eli saumaka, vinaka wakalevu na sema tiko mai, bula vinaka wuki raf, Mrs. Naitini, vinaka na sema tiko mai, vinaka na mai venga ravi tiko na kavini kua wakatalanga kina ve Sakaraya Kata sengatalanga ni ngule da vitiko na sera kataravango Mrs. Mary Kumbuambola wakanduni vinaka tikani vikimdo na ve vono esondo sema tiko mekina na radio bulando bata no ni tokani go una vuninda kua ni bola vinaka Taki manda vakasi sinai Sambala bundina endo sengani veirai Sua vake maile wandaru simba Musuka sombu ya vinawani siwa Songo ngani marau Nevakatangi ni durumiao Auna musuka tunga Senga taleve auna mandua Sua vaka malua Nikuwa nambongi ni ngunu singa Auna musuka tunga Senga taleve una mandua sua baka malua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandege au samudenga eke amusandege au samudenga eke amusandege au samudenga eke amusandege au samudenga eke
manda mai tuisi lave na linga ndarondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu endai toso mai no mulewa mai tukuna veya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke auna musuka tunga senga talibi auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngurusila amusandenge ausamudenga eke 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 amusandenge Nakawai kami valeni maduata Eroi kana ngasa-ngasa Aunanda usakitaka Nakawai kami valeni madu Ngasa-ngasa lena molini matiri Lena moli mandarini Lena moli mandarini Ngasa-ngasa lena molini matiri Narailangi lena koroana nabu Toka e matini wabu Toka e matini wabu Narailangi na koroana Meruo soti miuda vuta taumana Narabu kana vereana Bini tuke na maramu Meruo soti miuda vuta taumana
Kisa ndo umbulu binaka. Dosa ngai toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kita singgi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kita sa mista kasarangan nakaka na wakabiti. Kita rongoda, nito ay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. E toka sarangay liungori, na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se butaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona, kare ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na Nondato Boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena weibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemunda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Saya ngambeka ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai nito team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na labi buku bagai labu kaseng ni saumi. Gir mai ena ono rua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Kalevo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno le mungo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O dawi matitiko si Sen. Raw sara na bunga leofo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. And aloma ni rosa nga bulu kapana ya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Sigaw mo na website ng Tongogori si Textby. Kinabasa yung walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Loma
Ia nei sauni mbuno sa titoko ni dha, mai vertona lingo ni ndela i waitambu o ni taka ni na senga ni vātiko ia, na vunga sar na matabu vale, kar sa ngole tiko ia ni na nondra liuli ni matabu vale mbeka, se o te nandra tono ngoni sa ngole ni na dhaka na vuku ni programu na nek veki mundo mai nonda. Wakano ni vinaka tiko ia ni ngaravi naka tiko na itavi, se mani itavi thamanga e ngaravi tiko, na kavi vinaka ni kua, daronga the mandea ni vida na tuku ia dhara tiko mai ngo, mai lewena tiko ia ni na nonde ronga mai wali songo. Matai tuka ni tukutuku, sa kadhi waki tiko mai na nonde wasiningo nongo. Ngo na sasanga tiko ngā ni kerbi buke tiko me laki bukea na beba katorda kitaki na Bengarabi, na walimbula lebu na Colonial War Memorial Hospital, erto mbiuta wata tiko na sasanga ya ngongo na First United Methodist Church of Santa Rosa, ngo rto na walilotu na Montgomery, Santa Rosa. Nonreto sasanga ngo men laki waka tora taki tiko na Bengarabi, rauni ni ndondolinga mai kina, dola rambatu na kere kani bebuke ngo, rauni ni bebuke mai wake labo, se rauni ni wakota mai, ai sombe kana yaya o ni kelani, rauni na laki bebuke tiko, na walimbula lebu i suba, kanda saki laki de tu, na i tuba kini walimbula, se rambe kana ni ukaenda ki la tuba, kadada, na i tuba kini walimbula lebu mai suba, na CWM Hospital, rauni ni dhau mai na weka waka i labo, se o ni wakota mai na yaya, se o ni ngiritirto mai mo ni wakaritaka mai, wakambimbi tiko wikiomni na tiko po lekango, na Bay Area, Sacramento, Roni ni vitartareani kina talibo ni vitu saiba vitu ruan dua vitu dua lima vawalu. Oyana vitu saiba vitu ruan dua vitu dua lima vawalu. Se talibo ni vitu saiba vitu vitu saiba tolu tolu saiba tolu tolu. Vitu saiba vitu, vitu saiba tolu, tolu saiba tolu tolu. E ana noba ni talibo ni rua, mbiuti ko mengoa ka radio ni be tartara ni kina, merto no baka madala taka mai nango ni saladaba radio ni na bako tene kina, na noba ni kani be vuke. Tiko talitunga na QR code, o ke lani wunga wikenda na sa wakanga taka tiko, na wako i lavo, na weka ke denda sakila sa tunga na taliboni, QR code, tokango, e na mbiuta talitunga yani, se usa mbiuta tuka yani, ona ge mbiuta talitunga yani, na nonda wata wata na radio mbula ndo wata, na QR code ya scan nga na gai wakaritaka mai na tukutuku matila lai ke saro ni ngandreva, mo nikila na buku ni sasanga ni komuni lavo se na kani bebu kiango, member leta tinga na walimbula liu mai suba, ratombi tabata tiko na First United Methodist Church of Santa Rosa. Tukutuku kataravan dua nga na visuretira ramba tali tinga ke na soli ni tikina o na kelo. Soli ni tikina o na kelo, USA, ngua na baka yadhuri tiko na baka rawai saranga ngo, na ikarua sanga bulu kabani singa ni bulu tune, teka tiko na songo na dua na kaloko na kavi, kina 5, 2 kina 5 na kaloko na kavi, waka yadhuri tiko na 3600 J Street, Sacramento. Tolu ono saiba J Street, Sacramento. Dhawan beka na kene naki, erto sangatik nga merto wakayaya taka na valniwai sa na dispensary na tinika tolu na koro may na tikino na kelo. Na soli ni tikina ka na wakaidoritiko na wakarawai sarangango. Tukutuku katarawan do talituk nga na kani
sasanga ni kerbe buke tukunga dua talangana ngona binakongo mendala kisote ani kina wakamata kani vekanta na tiko voliongo and the Bay Area nonreto sasanga tiko na bulioti na Lelin Memorial School Losa USA Volleyball and Barbecue Sale. Gito volleyball, barbecue, and wakaidirtiko na Galvin Community Park, my Santa Rosa, Galvin Community Park, Santa Rosa. Na bitukani na kiana tikindua, and nonda bata batongo na radio bulan do bata, wali takitukina na barbecue, ya tolu sanga bulu na $1 na kiani sau, na weka ngai tiko na doa na serve na lamb chops, na toa, sausage, potato salad, coleslaw, kay na tapioca, bakatala kina son buata, kay na doon na tabay Weinbecker, sen na tabay Wayne Molia. Yan na vika sali na tiko na serve, tolo sa bulu ng $1 doon na serve. Na tiko bu tiko na tinikan doon na kaloko na mataka, laki dava tiko na 5 na kaloko na kavi. Kaya ni tukutuku matela lai, ninge vi tartarayani kirto na kena committee, o bambu tarto na gambito men na number ni taliboni ka na gambito ka ni na tikindua, na Radio Bulan Dua Vata Facebook page. Tukutuku nga kataraba o tiuti talitunga ni tukutuku ya dharati ko mai lewena tiku ya ni rongo mai bali songo ane kavi vinaka ni kua o ya na singa kete levu baka dharati ko ane karua ni singa ni bula September. Baka rua ane karua ni singa ni bula September baka dharati ko mai laie Hawaii kani tukutuku matela lai erto na game buta mai na ngoni sama tata kina na nonreto ituba o torara tikunga ni na tiku no songo ena Bakarombuka, kene balbaloya na mataini singa ni bula September. Bakarombuka, bakaruwai singa tambu. Doto waka na moni madhawa, iyo kenda tau, tono ngolea ni Amerika, ina ni wasotia, tono ngolea ni na mainland, Tongolea ni Hawaii, me tona laki madhawa ndua. E ana itubutu e sa tiko, ni sema tinga mai na kena itukutuku matela lai, veke mdona leo ni songo dhavanga, do leo ena tiko, rauni na wako tiko mai na nomdo itukutuku ni sasanga, sena itubutu wa dhavanga i tiko, goendo na nguni sala, e rauni na vebu ki tiko ni kena na radio mbulan do vata, kena nomdo sasanga, kena mai kadhiwa ki tiko ani na nomdo itukutuku. Kadhiwa ki wali tiko, radio mbulan do vata San Francisco. Sa sivitongona lima, na tini kandua na beniti, au ke manini sema tinga mai na dona ngona leka ngo ke rona veto manito ni kena se krona mai vetal no tiko ni kena ke Nick Leoni Lange na buku ni programo ka sa didi bina ka sartiko ngo e Santa Rosa senga ni davako e kina na Bay Area to doko se vekium ni na ngole mai out of state ni ngole mai California ratalanga ni na wakaita vikina ya na kena vaka mataila lai ninge nana makitinga mai ena dona ngona leka ngo ina serka taravo no ve vakambula tiko kena ve semeli mbola bula vinaka barada, bula vinaka lavinia, rato konandi. Vinaka na sema tiko mai, na kavinikua, isandina sarai, au vambotando vakela tingor na batamatani nraki, vakati laki na vechowa nandi masei, ni bula vinaka, wakambula tiko ve den, rauma kita, vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavinikua, karla ini mulia dheba, bula vinaka na ita, ndorunge vital no ni mataka, au vakanuni vinaka tika ni veki mnia na venga ravia na kavinikua, vakati laki na ve tuisa wau pedeli. Bula vinaka mai na mangu a serua. Vinaka vakalevu na sema tiko mai serua. Na kavi vinaka ni kua. Vakatala kena ve sista. Matelita seni kuradiri. Ni bula vinaka vakanuni vinaka tiko ani na venga ravi na kavi ni kua. Vaka bula talitungani ve kimundo na sema tiko mai wamboto mai serne. Don bula vinaka. Na turanga sema sartiko mai serne chose vata da unre. Venaka vakalevu tau na sema tiko mai na kavini kua vakanuni venaka tiko yani. Wakatanga kena buana nongu favorite turanga na itambula venaka la sarusa toka ilangi. Au kireamon rona vakanga taka tiko ki tabalemu na visere. Vakatangi tiko yani na radio mbulando vata na kavi venaka ni kua. Au vakambula tali tiko yani. Ve ana si medhi bingi tambu. Bula venaka ana si medhi. Nimbula venaka na ita vakanuni venaka tiko yani sista sala vakanuni vinaka talitunga yani veki mundo en singelevu ni kua wakatala kina verni atamarama vakanuni vinaka tiko yani na vukuni veta veki the sarenga ravi tiko asali somaka ni bul vinaka Soka na kena salu era dumu erangito dange tungo ana
surete ya menarungani sabu-sabu nawe kamu unia sawa na banua amai mai mate vandina oti ani ebula tolu andrebi tumesana yesu veira nawe Samatini, dole tunabuli. Toka utabaka, duana yalangu, kamida ninomu, ibakarau, liseri na gundua mbao. Nayangamu wemai, wewe ni musu, tonga yukongu, maroro ya boli, tuongo amenongu. Can you see me now? Can you see me? Ana radio mbulan do vata na itavi se roya me virato na ilau na Sion Domoni sa mai sivito kina gona 5 na 2 miniti wekenda vakitali tiko wekemnina senga isema bo tiko mai kina non de wasininga ona vata ene kavi vinaka ni kua ia me vakawa vakaritaka tiko yani ke rona mai vetal no tiko yani ke Nick Leoni Lange na vukunga ni programo arto sa mai dide vakatiko tosa vinaka sar tiko na programo go ka usuriti ko me ke rona mai vetal no ene kavi ni kua me vakani kila go endo na programo yang tangan driver kede wakambimbi o kenda na kemenina sege yado bo tiko mai ave kenda to mantangana samai tiko to samai dakadako avo ki tiko sona kai tu se senga tiko ni se todo ko sarna nonda to kilai koya ona numa ni vinaka me da tona mai vital no manda se to mai rongoda manda na veka na mai vakamadala taka tiko yani o Nick Leoni Lange ne kavini kua ia bula vinaka Nick berangani doru tarayani na ulutanga o kire rauni ninge vakambula mantanga virna sema tiko mai nei kavini kua ke rau talangani ni vakamadala taki ke mani. Vina ka wale umbulo una nu sambula vina nu bulo wada warong cuma la ni nonda orongo na Bay Area, San Francisco, Sacramento wabulu taltan wi muna warong cuma nonda we wanua ali wangu wabinu vina na buleta radio Fiji ni rani bitara mai ndamai shot tanda virongo dindomo na so alili usai membo me rawata tu na mai tundende tu ike San Francisco na Bay Area, Sacramento, Santa Rosa area we na accounting go tu manta eu mai ngamea sangani bata unrobe wa ngasul tu balok mai vici liam danu la mai na Rosa rundulu awambe if I'm right 2004 it's almost 20 years now and Sama itu pun itu academy, erodi itu pun itu academy. Na it's just like the FNU, University of Fiji, Maiviti, where we have the Ministry of Education, which is the government and dispensing the federal state dispensing education to us, the academy or the agency to train the people in the various fields that they go into, various fields of Turkey. So they was actually as soon as I came in, it was already started in 2000. They would need to headquarters to my big academy to Dixon, sorry, Sacramento before I came down to Dixon. So we not at 2010, I was joining after finishing my postgraduate studies at the University of San Francisco, doing my master's in education. I joined in 2010, and to run this academy, run television,
10, 12, 13 years now. I Bay Area can go covering Sonoma County, Marin County, and the Bay Area. So I'm running those. So if you go to our website, you can areas can get to Kahuna give a website. Then somebody to get an bullying go. We are maybe a caregiver for maybe with no educational or no training at all. They are former police officers, army officers, all different kinds of things, teachers. They were lawyers and they will take Milamongo and the cyber thing is already in the field. Without any formal training or certification. So our academy looks into that. We can pull people out every given Saturday to train them, like programs that's on whole day before we send them out in the field. They're empowered and upskilled in doing that, at least with our module 1 or our HCA. Venaka bakalevu. Go uroni kai ni usikila tokna san bala usar ngona nungu kila tok mena turangan go kena nona leoni vale. Ya sange mai kila wale sartonga go ni sa didi te mai na academy ando na kavina kina na ve tala noa baka vinu vina kata kata tunga kina na vata go mai te ya tiko bertona radio tonga ka rauni mai rongo tu kina rauni mai da kila kina ni tiko na matangali program vango baleta yo mantanga nik nangono singi yado me kina kila ni bakarita katiku mengori dadaka vina ka mai viti ondo ka dadaka dundi na dadaka mai viti so era sartunga ni rase dadaka ya ni yado mai America level playing field toto bata kina na bono enda mai tau ya bukina endo na kamantanga ondo na kana nungu kinro ataka nangono sa biweni kina na mateni bono mi uli dadaka kina buli venga ravi kina wa endo na buiningo ne senga sartungani kila ndona ka baletangona ngani tukuntungani kila ndatu maybe ndaronga datungana caregiving dalak mai venga rabir nangase yo na kila ka na vikanda mai bulida ni sami daka rau tiko na daka ngo ramba ilebu ya rauni ka ni bimbi menda kila me mbau da bulida rau toka ni sona ka ni berni ndagela ka ni na bono ni daka Naka bakalebu ni kau kirkiro ni sa tiko tala no taksar mandanga si ni waka madala takamai na programa iso tiko kem ni tuku na bakatoka na FNU yo ni rongoda na FNU ela kumai nongo bakasama ni rau ni lebu na kainda bulida esenga ni bakatamba kinduanga kina tambana ni mbula toto batambeka kina yana no mundo academy na una in the next few years I'll go to figure na vision towards the end. We want to get into the employment agency rather than just caregiving academy. So as we branch out here, advertising that we're given down here, on Facebook, we just put pictures, on a Facebook page, and you can get a man box out with an abaganimur, we're all but just I just include them in a messenger group so we can promote our thing there. That's why a lot of people don't know about us. Yeah. Gona ninguém suretio any kina na messenger group ya usange kila kina. Right. People who have passed through our agency for the last 5 years, hundreds and hundreds and hundreds we upskilled and trained. And now the Fijian cases, because now we are not only trained but upskilled and continuously renewed every year. We have people, new arrivals from Vanua, from Fiji, coming into the stateside. At least they get to do module 1 for HCA and renewal, but they compulsory compulsory weekend at all, which could be from the state. This is from the state. From statement, I am talking to Steve indicating that every in-home care, caregiver in-home care, whether you only license you must be certified with the HCA annual training, which is a home care aid, right? Let me just give you an example. And I'm going to get that in the bully. And we don't have for 22 years. Was all number giving Karabuki and Maramoko. And when you level in Karabitan, what you don't 2 years and the Sarankilas, Joey Corada. A good experience, right? Experience doesn't count here in the US. Right. So,
walk out mai atu ni tu isa bagi wit segala basi kan ko ko buli basi kan ko kali tro ko tamana tu buno sarang tu cikana buli ora di buli sampai lamai leser mo karam ko kiro talo mara ni tasi usat terwe ko talo ta kamata na banu buni bi mai buli ko sa dur mo sangena ko tur ko ora taman sebenarnya raw cikana kadi lombes lu mel ko kata ko tu pina dono na ren stala ko itu bi ko nunggu saru so dari uran bagi unan tu satu bi on experience au ngona sama matikin oro no bini ngona sa au duru mai tumbo ko la ramada sa cuma apply telepon donat job porturi da nunggu paper tu bang ko oh you got 22 years experience you any training you got any certification tu saru ora taman ko tatu okay when you go and try and get yourself trained and educated let's tell you no aku kami awak tu serang bio tur train taka train tagi ko tur nona stim git sale tur serang job Totoka. Anak kira bimbi ni buli. Kita lihat aja tu experience juga weekend. Itu tu biar tu na buli. Una untuk tur tu apa kemaman. Because we never stop learning. Ya, tur guys buli. Itu na bibu kile weekend dah. Dina todo ko. Rango ni ka ni ndangan drive. Ngo into na ka ndangan drive ko ya u maruta kina bakalebu na ngona sa ni visureti makina sa totolo sarangana na gutukuna ni baleta ni kila. Ngo into na lenga inda lebu weekend de kila and the lako the room ngai baka bimbi nik na ngona ngo sa lebu na green card sa lebu sa lako mai. Ger lako na mai na ngoni sala binakandu araniu kai me menda mai tau ya buki na ngona caregiving. Tekabo sanda ngai to soyani o kere moni baka madala takamanda ni ndua esa ya dobo mai se ndua esa tiko makawi ke na ngoni sala da beroro ni tekabo ki na non robuli na nomni academy na da manda na dani nomdu academy. Oh, nanti itu kan mengikut usah buat tagar orang di tagar TV kau itu. Kau California, yang nak booklet satu California training program, California caregiver training academy itu, itu sih. Totoka, iya. Na utinggo na gay beauty ko yan na nung dapat na radio bulan do batay. California Training Academy. California Caregiver Training Academy. Caregiver Training Academy, pinaka. Yeah. And anybody is qualified to do it. You know, anyone who wants to walk through the door and be trained. Right? As long as you're 18 and you can hold on the job, you're welcome to come and train. And be trained again. And I can take usara. Mojulan take utal na madam ko. Singapore is na ako. Nekroso ka. So ele sa pasig may rabe may ele mo tasriya do may. Para bimbita ko na do may. Dami ta kudi birite gi relo may. Ambe ka na ka tu na experience ken. Is ka tunikila na ta dalida ka. So you must be trained somehow. And get certified. So you're not trained, you're getting your certificate after that. A whole day's program, run to a whole day program. It did in 8:45 to 2:45. Say about 6-7 hours a day. My train, we include your lunch, we give you lunch, and then we give you a certificate. Which is also a dito ba? Which is like na rutal na module 2 and 3 na karo ko na professional home care training certification. Kaya na rutal na siguro rin na doon me combine na waran to na singa. But too much to cover in 2 days. Sorry, in whole 3 days. Dona singa? With condensed tak nga wala lima raw nga nandun singa. Telegram tamte off nga mayroon off nga nandun singa. Totoka. Program nga off ta kibira minto nga singa. So that later on, minting mo ta martararo ili ko na ko module 1 HCA. Tika na module na practical where the components of the ni training ko sa practical na where lift na level na transfer sliding board any kind of transfer kita na mo we teach them and we get security ramay sa experience caregivers, some nurses aid, some HCA workers and they train us, some visiting professors and they come to us during training we buke kina na terrain and if we na kalile na nuts and bolts ito yung training ko isin kabata na we agency. If we go to these agencies, we're in a professional home care agency they don't keep us during our interview. Kaya liban ka job kit you ko feel tanga na form sa intak na contractual agreement when do bimbi weekend na kay which talabi kit na kay which by agency to get. So before you sign your agreement we mo kala bitan kay musaw to na to na singa kakita may matatabi ko before you sign your contracts. But we want to teach them to at module 1 nang na ramit working. Totoka ko. Pakaliw na non dalay tribu. Totoka. Pinakani kinabal module 1 ndua nga na singa ya sa vida na ya watali tekubu man it's 8:45 say 9 to 2:30 9 to 2:30 vida nga na ya waya o tinga no module o tinga no module 1 ya sa raunin don sa naturika na certificate ya na basic certificate yeah basic certificate call a home care aid certificate
Home Care Aid Certificate, kona HCA, ke pakauni sana rongo na HCA Certificate, sa kwesa rangango, ono ngana yaua, rauni na nomini HCA Certificate, ya sali teka buro kina na dhaka sa lako tiko ya, sa rauni rangai durtaleani mer lai the capital na Module 2. Yeah, module 2 na professional home care training certificate, or a major component you can na practical. I was around CPR. I teach all those. We teach all those in the care, basic CPR, na cooking healthy meals for seniors, and all those things. I can't get practical, and another training. And the funds are a lot of people attend module 2 because of the fun of it. And we teach each other, or to experience talker, we have less experience. We teach each other, and Rasa and Wire, non tabi Malloy. Academic, I can teach someone the other one a class into the other class through, she has a degree. The level of teaching that we try to teach them, everybody walks through the door, goes out with some knowledge. And left behind. What we want to do is empower everybody. Marataru, the people say the will Tarasran, the Rodi, who can able to FIT, the Dollar will Tarava. We necessary, the will was a standard of the Joy. I can't remember the module 2. Module 3 in a professional care and memory care. We are going to entitle Module 3, we're going to go deeper into Alzheimer's and dementia care. Because about 85 to 90% of senior adults are memory. So Module 3 diverse goes right into it. Plus routine electives in the CNA. What we did this last 2 weeks, Ronanella or to Nick, we have to Module 3, Kidos CNA and go to a graduate after 6 weeks of doing CNA in California to but to better on this there. Module 3, what they took in on electives in nursing ethics, what again on vital signs. But to electives are to there was a CNA. So they can foundation, what a foundational work. You will national CNA to become a registered nurse. So vinaka vakalevu toka vakoti na vital nongo au visureti tiko yani be kemnina sema tiko mai kemnina geli rongo da talmbeka na dona ngona na nero vital nongo dena ngai vakaburia mai sona taro ningai mbito mai na no muni vakta taro ni rauni ngai bitanga mai biau una muni da kua se ve nikleo ni langi vinaka muni mbito mai biau bala taroni na mai ndo talikin na ulutanga ni vital no na ndo tale na nonda ngona ni vital no dona taro ni ka tali taka bakali na veka ke saro ni sami wasera na kami ko na kene balen gor ke ka ndu sala ko ruma na kamata na module 1 maybe module 2 talen back ngai ya kala ni dando la ko ni na le bakali fomu en vi agencies itu au sember bakando ni duru e nandona agency ka nona indona ngoni toke ya ngo tukoni tungana agency bir na ke Amerika indona ka indo tia sange indo vida talitiko na yawa si so everyone singa na orientation right. Does this mean ke nimbalengo kendo esa la ko ani le module 1 ni keri esa na senga ni nangandrebi mena le indambe da tale na orientation tili but kila indona ngona Waktu kita kesana berita nasi tiga ni waktu matal tu berita nasi tiga kau bitan orientation. Modulan kita cutal na setiap ni modul tu, waktu kita kecil na one and two mungkin interview. Malah selalu practically kesana kau. And the orientation for all agencies, nabi agency tunggu. Rata kau bikin orientation just to familiarize yourself with how to become a caregiver. Kau serana kau takia pada HC modul 1. So mereka kantin serana kau turun tunggu to save your time. Kila kau bisa batal tu na page, na application, BBC di wada tu. Mungkin then you have orientation, you know. Again, we try to cut that into and produce here and teach it in our academy. Totoka. O ia o ke sulubi au indona ding mo lako mi uli durungan indona agency o geli orientation kina se mi lako in academy o bambo to na lako na academy ngona buna nike ngona buna bikem nina se matiko mai baleta nindali orientation sanangona ke bakando na erawa na binaken rondole ruas indole tolu ya ndondui kai do senga ni vikilai o sangen tambi to ko mongai willi ka tok mongai sanga mo buli da na bika ke dia ya o bambo ta nindana lako in academy minyo kenda to bata tunga roni bakadi to kuna bakai dal elasa kanilasa tal tu bikenda da vi vital no da vi wali tu ena rawa ena roni kasa tal benga kina kato libuli dai
Jena sar. Na buli tarang boleh toket na kaibiti ana non da buli raw do. It's been proven from generations. Right? And the buli kana taradi tawang ke ko tamang go ure itu na. Ino ure to sekla bang tawa ko na isi na ko na itu. O tarang sa kilas asul tunga ba. And the buli kana raw di tarang through our visual learning and audio learning. Right? Sasarnya ngawali muli bos. Mo bola chuna papers ya. Ko sila ngabir notes. Okay, the buli tara share your experience and we talk about na kaibina kata na federal statement ako biketa. And sa kaibita I value experiences for lewi rumena agency ko sa pang pagsis tungo ilomo with no formal era que you will not tell job you have to be certified when me ano modulo ani starting this Saturday toka bakoti indora kani kuta dake mai nomni ba kumadala tik mai anik na contract Kila kena bimbi mo kila na davo sei ni takatiki. Na davo sei ni takatiko na ngono lida ka kena. It's a legal document. Se so mandanga na ngona ni ke seng mandanga ni ndo na ka endali sei ni taka so nda sala ka ni bangona lida ka manda private seng ni agency ka manda na private ndo salu vital noanga yo iko se tuk nga bi ko na rere. O kira mo ni baka madal takmanta. Vos tal nga kina baka bimbi na tambane Tiko no mundo dono. Tabar uban bimbi tak serang era tali tak nuti tak na tabar ngor. Do juga itu research gitu tarar tabar ngor. Na contract agreement, na workers' rights and compensation na wala lagi. Whether you have papers or not. Whether you have papers or not, kuno wari taka. Juga ngapi na paper sa buli na kango, it goes a long way here. They just look at the euro sibiklan no manamba di social security sala. Kau tu Yo salah ko ilome ada me bango ang kita tangan bigo ton job. Unan ton job chingo ton job. Job ada ni. It's a companion job. Sinto ka sujala na tukin. Okay, laksaroi. Ra ang bango. Oi na bango yo. Ibitan kini saw. Ona bango na. $200. Okay ni. Terus roi na bibo sakya na isaw ya tuan. Laksaroi ko mula interview na job. Au sin coach oi ko salah na ikya bat ni refer tagi. Lahan ro sa irita na job. Kita ke bimbi na job ya. Ke libro ka ka bi ko. Kila. Oi kung kan yo ni. Na job oi ko slimen 200. Tentu na ke urita kini sa dormir 300 pesos ya fokan, you know. Pipi na kayo right. Gibango, ausal gibango. Reda una. Oya recommend taki ko ngaikin. Na numero ngai vivo sak, na negotiation power bigi ko, bata kimboso sang numero bata private. Because sarang tanga mo na kay dakan no wika, atabo mo na kay tukur how to present yourself, how to argue your case. Meron to taki kinadilan nile mo na job. Because le dakao. So okay, mabuli tango. This is how we make a contract. Do wando to na section act. Do makabuli dibira. How to empower them to say. How to negotiate dia. Akan risau merenda muku tu kira naik sahaja nak korban itu. So tali tak contractual agreement. Obola vira, and I'm doing it on the side. Kau lihat nama ramu ko. Obola na non contract. You know they pay me $100 on the side. Itu tu juga, every cakap kau dah kau cek on the side. Na contract, alright, contractual agreement. Obola vira na driver. Tapi tu vira sini driver. So I run a California Driving Academy and writing contracts on the side. People get you on a kind of toss. Yeah, it can no employment agency. Or we not going to go and talk in in the future to come. Because we've got some nice lawyers who come through the agency, come through our academy. Nice former lawyers, former detectives, officer, intelligent people. We got trouble with the Kirusap. On the network, on the number telephone. When we're going to grow big, we want to invite former immigration officers. We're going to talk visa. Like that. To get them former workers immigration. Or to another orders in car. You know, we can have an employment agency. Stop saying it. It's okay. It's okay. What you speak about, you bring about, Nick. Yeah, that's right. I can't help saying this, but I don't open people's eyes. Instead of people going here to this lawyer, to that garage, we just buy a big building and call it our Fijian diaspora or something. And everybody goes through their office lawyer to get which to get to visa or tax ID, revelation, to a compartment room, room to in the next 10 years we can all do this. If we don't have a lot of please include me, include us. They would have beauty, you know, they want big shares. We can buy shares and run a big building. I'm going to Mexico. I'm going to spend this a big building, the agency itself. And get people directly from Fiji, include the government. People can go to Australia, set people and all those things, you know. It's been hard to do it, but you know, over the years, as we study, as we are here, as we get our feet grounded to this place, we call this home, we can make it just like Fiji. So if not better. And feel better, you know, but we're empowered by the skill,
But the education we are taught on a daily basis, right? You never stop learning, but now you got to grow and you become a strong man wherever you are. Nira kotun juga live sa winter sa winter pep. Na green card. Era la kumi ke caregiver get you fast. Right. Where you sini rauta la nompulo. E pa to tolota. See like this. Ke pa no konela ke winter ngai ke nila ko di list no ko did. What I tatanda takatunu rawat nila man tinamba. Ora tangana on no puro no ko beres. It quick get to your business plan. Kau betul betul dalam business plan kau decide this. Yo, na ilabok na ni caregiver when you're taking $2,000 for 7 days. That's a lot of money, ona. You dream of money. Yeah, so it quickens you to your business dreams and ideas so you can kick it off, right? So na caregiver may pakatotol tak bagi benda lakukan gini. Sintu ni manisal kau di sawin tak kenapa benda lakukan sar na lewawati kau betul mati wal kau betul tak. So take what you got a caregiver. You take these courses. You gonna tarana courses kau. You gonna lay through na sotia. Have you had any health courses, right? Kau ada CPR mata kan? Bagi kau sedang kali mati wal. You saja kau ni kau sana kalau lima kau boleh tu ya. Kenal liang. Kau orang driver. Kau kau si don driver may viti. Kaki tu kau we wanna run this in the agency. So bakal lah yang nabi tahu. But that's another story another day. Totoka pakoti ando bulu binaka na siya mati kumbai ke bukan to na taro to ke bito mai na nom to vaka tataro o be ko tiken da to lista le manda kin contract na contract nik baletango sali usar da rongo de tiko ni kila dona kin vaka rita kin gonik lom ni bongi o tina karona kala kana bongi le usala ko ni dona ngiri una o iko kila na maramango o ko vaka da tiki kango ngai senga ni sumi ko yango sa vida tiko men go sa kila sa vida na madao no na daka tiko e senga ni somi damba karoni ko daka kinai ya yo kwento bimbingono que no le da una cosa ngore na job na hoy como sabía tal cosa que no boss ni berna ko tele bimbir na relievers ko na boss me bir na relievers y resin somi binaka you must train them and you must let the boss o ko me somi relievers ra it's a fe mi ma ke somi ko tala right been reliever so man on a check instead of you paying your reliever and avoid taka ke na confusion so right no sa kutik ni to me le sum teki to ro na bisa era sini giri chika chika ne do ona ko sa pa ko iko job chika 7 days o be off me na ron singa na weekend kang mo ka ko to me na no reliever na baro buka train teki ko ke tuno sa vingas when I leave here you are going to pay him or pay her for the next 2 days to cover for me right o ko ngam ni tare no tengo private libre private ko ra ka chona da ko digo tu posre tu do binom ke ko sa la ko kito sale tu sa vitalot when I go on building no ko na sumi ko before we change again on Monday. De waktu ya, sudah vital no pa, kita agree todo. Ento na pinakadik ento na ka endo mbeka tiki ni no mundo academy o katiko kina na vika wakalawa ke waka bolete nukila ni lebu era sa mai era senga ni lebu. Vida era mai daka tiko kina vira na agency era tuko na tiko ni ra agency ia sa la ko tiko na daka i rongo ra la ko mai senga na pepa which is okay senga ni dona lenga au tuko ni tunga na bukunga ni vital nongo tolu na madao sa libana madao senga tiko ni serasomi ni rangi tarongiani ni rangi tarong na ken risau nge bakana ulum bale beauty ko may bir kila ikroni boso babalang tu kon you can kind of read between the lines me tu kon mikina ni kila iko seng ni bakapepa seng ni tondo no mo bosa bi buiningone na dabo ko libos kina bi buiningone si bi lubi buiningone o kenda riko na bosa ngami biao yo bosa mi biao yo o yao o senga tiko ni usisomi ko even though o yo sali kuta mai nei sau ni daka and we madawa so en duambeka na tiki ni no mundo academy era ni na bukia o kila ni na so era la ko duro tiko na lengo ya una cosa na ka kito vital nota I let them talk about those and I've heard it every time kito kabat posto na modulo ne tiko na coffee break kito vital ele bora look forward to it no sange to la ko le wase ira ko la ko duro mo tiko era sin la ko duro mo na buli mera laku mai so I can help them ningon boleh discussion ko no situ tukuna bi ko na matala like we are limited of time if na taka mera atian takana cost no ngai bak matala taka bira the things to take baleta une ya do sartu kan no ko as we speak I'm unfortunately to say to my in the bottom of my heart ni uido kenda na toki na si baka viti ele ko kitu sa rantar jona non era takam sa jona ratang right wala sina wala si underpaid overworked and underpaid and promising them things era tela takabir ni ngai so mi go in that amount ya to mai sinya o tia and to shut them off merang ke bangalu iretiko ko sini baka
Ela va complain. Because we talk about social media. But si kono tutti kana bindin tena titi unless we get to know people to understand how can we really ka wata their rights. Their rights. Woke koki tutti kana woken kom na woke kom pata kira rights. Na caregiver rights mo iko kila man tanga pata kai kono no mundo don esa caregiver. Iko kila iko no kira ni bala. Sini bala iko kira ni vitala no, happen open dialogue wir na boss. Wir tauki tensi. Io malte la iko sakila tok mai sona meta. Tu no kila roto vida meta. O que le fica o no que le sota ba. Because sana sabu tok sona negotiation pau. Pati sabu di tamde sona kamla lai, right? Ke obi salon to ba gore er na bini ko chuka. Mata no sini ba kapep. Ke garu sin tono bulo turuma. So to shut off their mouths in a raro servir kaya. So now, o sea, I love una raro to la. Caregivers, I'm not sorry to say it, but I'm proud to say that people are getting good money and they're getting good cars. But man, there are no me which gonna work. There are no me which gonna like. These are our future. The caregivers are toiling there very hard each day, sun up, sun down. Lima na kalok orang kalok ran bungi juga nasi. And I don't know me like orang coba itu orang boss agency. Please educate your agency. Pay them fairly. These are our workers, man. Treat them right. You know the rules and the laws of California. I know much going to meet caregivers. You're going to only sex nothing on more. Sami roka, mas wari le utati u ke. Eso roka ni daga beli, daga boy la uki. Rasa le vida kira mai. Ya benta la kuduru mana buli, but everybody to keep ahead. I don't want anybody left behind. Kila mela ko yo tang me yo vida na mara mara do la ko mai. Yo so tar me wasi anko. Kira ba lo to be ran agency na non tanga na de to agency. Rabo ka lo mas kira to how to you come through the right door. To teach them slowly, but slowly we rest on a skill. To fight their cases. But I'm always here. You call me and I can direct you not to say it. And I've done it for so many of us through our academy doors, So, if they attended my class, I have time to have one-on-one time with them, to see na casa que era tal kudrum, but it's not raro. Una tele, it's not raro. Dina todo ko. Que so muy ra. Entara baka entara mbed. Entara baka oito di saka tunon ta pep. Bigran sa baka agency baka pep. But you have your rights. You have to know your rights in your contract. Yando na kai to toka aqui na California, eh? Io. Na non da dondono. Na non dondono, tam talaka. E tiko no mo pepa se senga. E tiko no mo dondono. E ando na kambibi minda ke la tiko. Vina ko baka lewu nik to toka na veka ke desaro ni mai osea mai be baka rara mata ki tukina ni koa. Ia ke baka ndo e sabe le tiko bo yani na module 1 na madhango. Be them back na ilabo me na baka rota ka tukani ni duruduru. Rani na be tartar talangani be kemuni se baka dam back na kene la kolako. Io, messenger kami yo na private mail nga, kiwa ko belgon leiduran sa warawai. Na kena fees yan to ng rosa $120. Na module 1 ko na module 23. Roya 150 balat ni satos na libra practical talia na kina. Libra to invite takira, so I did to give them some allowances and things like. But isa ako binasama, we've been doing it since 10 years. I joined in almost 20 years now. Since the whole academy has been running. And kono sa ento na ngone kay message na mataliling ko taga tra kami kel truka tau sa kay sa kami Sacramento mata sa turong tan buli ro kalo sa ngol lamay ta be buli sa tapi bibir non tau kire ke tan non turang e una non ta level to ke ba sali job chiko wetim ka to tingo ike le job chiko kere bo mo so mo bi ko har tritol bi chiko ro mai buli kla sin le mo bi ke sa andala sa tunga non en ko na sa tur ka sa kampeten tapi beter ba kampeten na ta non bula so na singo ro ngala to batele una job na turang en down rendre unless nanti chika tal tubi ko na kila chika tubi ko na buli ba ko mit ko pepo ngai turang ngai sa chika tubi na job ke ko mai ba ko tan job ke o shit ka tum tan rego so shit kala sa tur pepo sa kai sira sar no job right ningon arala tu kina go make use of free time ask your somebody sponsor somebody to pay for their 120 so they can come and get certified and trained and empowered. Knowledge is power. Is power. Totoka wako. Tindina todo ako na vika ni mai wase tiko na kawini kua o wambota sa mai tombo ke kiandaro kos tiko na ngau na do talembek na kau ni via wase mai due taronga tiko mai ngona address ke na namba ni taleboni. Na address tu address na pali lutu ni wesele. Wa bini bina kau na virtu na wesele Santa Rosa na FUMC da uli na tu na Methodist Church Montgomery. Montgomery Drive Santa Rosa. Or tu society bi otono rumi kana mek malin room. Bi utaka
Renda, betul walut seperti keilun orang ngauna. Salah ku paling lagi sampai list lain itu sa mandini komio tumbuh banget atau komio. Montgomery Drive, na dapat na number? 1551 Montgomery Drive, Santa Rosa, California 954003 atau 05. 1551 Montgomery Drive, koe ai Santa Rosa, au ni takani sa matata ya ni gebe tartaranga ya ni ke nika leunilangi, na buku ni nomuni wuli, ni viali torna Module 1, se Module 2, se Module 3. Gona satok sartonga ni gona kena iliuliu ni gebe tartarani voa, au na gebe totalitunga ni na nonda bata-bata gona Radio Mbulandu bata Facebook page, ka tau mai rongo di tuga ni kina na be ulutanga so rani na buke tiko na nonda mai tiko na vanua levongo Amerika unda rongo danga unda ubaka samataka nik na tiki na wala tambu ya me mai rao nambula ya me rao waka leusara rao leusara ka kuni mai rao tiu ngasa kwa sara tunga ya dondonu me rao nambula ya me rao waka leusara Dako wakalevu ni Cleonilangi and Radio Mbulandu Vata doronge vital no tali o vambote ni ongoe sai tiki wo ni vital no and Radio Mbulandu Vata. Wakanuni vinaka tikani na nomdo wakawakarau kin module and wakarau waingo wikamnin senge sema vo tiko mai. Na yada na dana messenger na onik Leonilangi ya na dana messenger ni gebe tartara ni boa sibenga na bono ni samai baka tiku kinongo Amerika ni tartar mai sandola tu yana katumba duan nonda ngone ka na buke saranga baka lebu na nonda mai toso da mai tau yabu na bono lebongo au baka samtanga na ngono senge mai tau yabu kina senge mai daka ngona na caregiver ondo mambula e vida na yambaki na nindo tukuni mai ndona daka na caregiving me senge baroli tekevu ndona kana ndo mambula takatu e na vada tu na kisingo na kilambeka na kami na lida kaba me na mona linga rabi ko ekina baka binaka se senga e na baka tataro ke deu bambota ni senga ni oni na bako ital ngaki na vike umnina senge mai tau ya utiko na buku ni dakatango tau ya Amerika kongo ne ana binaka me na lindu tiko na certificate me na lituri wala tiko and rawa sarakina na nonde tostoso Radio Mbulandu Vata wakambula tiko ani ve lavenia ratu konandi vinaka wakalevu vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakanuni vinaka talitungani vike umnia wakatala kena ve kalara ndua mba vika rangasau vinaka wakalevu na sema tiko mai mbula vinaka sireana ngio au nitaka ni sama tato yana ya dhana na messenger Terry Tuimanu vinaka wakalevu na sema tiko mai wakakina ve Vani Marshall mbula vinaka o bambota ni na ngole miki na mai na ngandrebi moni na toranga na buli Amerika vaya na be tambana ke desar ni daka mai be mate ni tu tani so ni ngole mai Amerika and na mai toranga na non reto buli sena certification Amerika bola binaka Anna Rose Hoyt wakatelanga kina ve Tinai TJ wakanuni vinaka tuka ani vinga na vononi sema tuka maikina na kavini kua mbula vinaka tavale roni ndau dhaka wakanuni vinaka tuka ani vikim rawa kwa viotini Naomi nandumu nimbula vinaka lote wakanuni vinaka tuka ani vinga na vononi ndo sema tuka maikina mai Samoa au nutaka nindo mbula vinaka tiko wakakina vi mbati wanga manu vinaka wakalevu na sema tuka mai na kavini kua Michael Luviti mbula vinaka wakanuni vinaka tuka ani vikim ndo wakata kina ve chochi sili senga talanga ni ngule da bitiko na sere katarawa ngo teli tapele ke kimdo na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center mai tabu ambula na ka Solomon ni turanga mai muri vakatelanga kina ve saini mili akuila en bale tora ni mbula vinaka varasiko sala tumba levu ni boso tiao varsiko sala tumba levu ni mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai ene kavini kua wakanuni vinaka tiko yani kono via wakambula talitunga vikumni ke desara na wako lori tiko ni senge sasanga tiko mbeka ibono ni dhaka se vikumni na sasuka tiko na dhaka wakanuni vinaka ninda nangangaro ni tiko sema ni tol ningo ni sala davanga o ni vidi tiko na singa levu ni kua
tunakani tamurewa honi chuakia bataho Evina dhake ngaho mombisia ho bahila kwani ndereia ho Gosia motore Vihautaki niare Onamburani anraena babuni amboto mona lengua taleke Gosia motore Vihautaki niore Oikona evolanjina itamu sambe kwa molayan rambongike
nonda viti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu ve mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ve mundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watama Tati kuna hepatitis B ya sanga tuni bakilau ko entona ka me adaba ningele taura na hepatitis B test na madau sao asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B karato sana tangu makikina na neto matu babale mana matire bakyo sakambi bikina manile indike bi tator na hepatitis B test litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sesikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Isando umbulu binaka. Dosen kay tuki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tuki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May bako muli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga iliyongori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai vokaboleka ka voka se butaka na voka na nanu. Voli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona, kare ngona binakandina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E voli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kiamani mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu be kemudawe California. Vima mani ruwa ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani.
Ena radio mbulando vatanda mai rongote tukani ana i talanoa ke Malakai mbua se rau me wakaroto mai langata tukani weekenda na wongani ua ke dhakau sa mai sivito kina ganono ena tinika ono na miniti wakambula tukani se venga na vanua o ni sema tuku me kina ena kavive na kani moni tendendai singa tukani wakadaidangi vekito Amerika June 10th ke wakau ni senga tukani kilana i mbalimbali ni singa ni kua o sureti kemuni bogi ni kua ni ngai sikovayani na neito YouTube channel ena radio mbulando vata YouTube channel se mataka mo ni rongoda kina na ni rovital noa ke Mrs. Titilia nei tini ke roa mivital no tiko yani na ngoni tiko vukina na nonda porokaramu ene kavini kua ene mbale ni June 10th sena singa ni kua na tune na ikatini ka dio ni singa tiko ni wakadangdangi federal holiday koea ke wakau ni angole mbeka ni nambange ni kua se na posto vesi so mbeka na tambana wakamate ni tu ni na rida ni asongo tu rto asongo tu ke rome vital no talitunga ke Nick Leonilangi na non-rito academy home care sena caregiving academy mai tau ia butiko na vida na mbaki sa hoti ia au sengai rongo da tunga go kau marota ka bakaliwa na niro mai vital no tiko ani ane kavini kua vida tiko na module 1, 2 and 3 ke tiko no koe na katolo ni module ya sa lako kina na wuli membaleta na dementia na Alzheimer's go endua na tiko no koe ni endua na wili levo ni tambangasi kanda mai benga ravitu beira ena gonongo tu vira sartunga na matengo na dementia ke na Alzheimer's lasa via membaleta ni dona kango bakame dando viwa li takatu dando kai tu iyo ni do mbeka mendo vital no o tia menga sangu ngile da tu eu talenga so batikina kila bakame sa Dren na nonda na numa tiko na ka benga indo na kai tarungiani da sangu ile da tu so ngona mbeka mbaleta ni lele tu na mode la ko batu tu ke na oda dando ve wali taka sale ngona ngana mai benga ravitu vir nangase da same ngui ile da talitunga vakate kir nangase well that's the reality na kai na ya do ya na nonda same benga ravitu vir na tambangase to kuno Mrs. Carter ndua na marama ronga levo na marama gonga i wakaritako koe ni ke wakai kong karawa indua goe wakandina dina taki ana wakandindi ke senga niu mai tukuna wali tunga niu wakandina dina taki ni ke wakai indua engaraba tiko indua ka dementia se Alzheimer's do virona matungo robi toto bata tinga nangai wote tolu na empaki sa nangai rauni na wakila ko na revu se na dhambeka se na mbimbi ni mate mai bengarabi kino ya se na Alzheimer's se na dementia wakambimbi tiko rona mati ruango tono ko na wote tolu na empaki then you'll start to feel the effects kene mbale ona wakila ke wakau angarava indua do ngui leather to biko tiko na matengo na dementia se na Alzheimer's ona wakila na ke wakai senga ni o sa wakila o titiko o te tulu na mbaki o sana kei wakila na ke na revu ia kongone a mbimbi kina menda lakoeani menda laki vuli menda vulida na i wale ni dhaka ngomba le te tu e sona kene wale ngoni sale rauni no wakarao takana nonda dhaka dona kene wakarita ki ngo ke waka iko sa o senga tiku ni o kila na matengo na dementia se na Alzheimer's o sanga i soli wiko dona kisingiri teke me wiko dona dhaka mo lakoeani o le vingarabi kina o sa lakoeani sanga o tukuni wiko koe dementia tiko se ko Alzheimer's tiko io iko se berwandu ni o ngaravi dona kisi mau ya senge mateni ngono ngo lakoeani kina mole o ngaravi kelana dava ni oi ravaka ndando kai ba kamera sa o waka sama tak tingo ndona vosa vinaka mo waka nga taka na vosa nga la ko tingo mo ngo waka sama endo ba kamera sa ta kurua tu senga tu di ngui leda sarabaka tali tunga na ngoane na non ri bakarau so na ngona ke bakai ko senga tu ni o kila na mateo ya ni ona linga rawa indua ni na wakadunru to kwese sana wangone ngone tu na none wakarau o iko nangai ena leila ina nona dunru ko na livuda ke na no mudunru ko baletiku se ke tiku kila ni ya na bada waka iko na ona take it personally ona na no mutiko iko ni ko dunru bi ko tiko mai se vakava tiko mena kai ambaleta ni senga ni tali tiki ko o senga tiku ni kila iko ni ya seranga na bada se na mate tu bi ko tiko ya na kai bimbi kina benda lako ya ni dela ki vulida na daka kongo na caregiving. O ia no mateni ngono ia me kina na Ronondolo Kalima
senga na rono dolo so tia reda sa ngungile da talitunga na baki rono dolo singi ado mai a mai te kuna daka nongu matai ni kisi e dona buiningone ni Merika lolo ai o dureri senga ni vakamadala take via o na kisingo satu kuninga dona job sati ngo lako mai dorme vingarabi vata le rua ngandre vikina le rua merong garava na buiningo ngo senga saranga ni dona kai tukuni via o sala ko ya ni do lako mai me kutio ya ni na vono atikune ya lako sare senoze sombo ya ni on dola ni ona katumba ngo nge atikani sa rotu tikuna dio na kaloko na bongi vakasama taka o singi lako tumai vakandua i Merika dola ni na katumba au sarea ni lomba ni vale lomba ni na living room saranga dabo tukina dona davo na hospital bed davo tukina na buiningo ni levu ngo tamani buiningo ni levu senga sartonga ni kila na mbata davo toko e wakasama taka na levu ni nongu ndomo mbula ni sa vina katale mo sa lista liviti na ngono vatanga ya mo sa sasankira mo lista liviti na nongu ndomo mbula tak na daka sen na kisi na buiningo ni sa davo tumea ngai kangai vavuna vakalevu na nongu via leso tale ni ungendo lave na katumba reidhi ngamo koe sa ia ngamo koe you're the skinniest Fijian I've ever seen kila mingi vatali tumea na nane vosa au dina ni senga sartunga ni dona kila ka vakadaka vaka nasi se doni venga ravi tu me via o lako mai o marau ni mai sotava na kisindrendre ya ko quadriplegic vekum ni na senga ni kila na quadriplegic sa mate ke vitu na yangona na ulunanga na uluna saranga na bononga go e mbulati no na mona ia na kona communication go e sa senga tu ken malmal ko sa ndava sartunga bakando na kakede and the sa kava boa na vosa ngai senga ni dengo na nona vosa na buiningo ngonda kile irvina katiko na Merika lolo weekend na sa mai ve mali wai tu vatke randa sana kila tu ni ira randa vosa ko ya na kale levo na kala lai vosa te ki tu mai ngai tu kuni tu mai na kango me daka vango bo dava tu na ve vakambombula take na mataini nungu daka mai sotava ya dona kana na wuli o mai dakawa bona buiningo ngo wakasama taka ni senga tu ni dona kila ka tu mai vea o mongai mai mbiu e na dona kisi vau ya o mai bulida ke saranga na daka waka venga ravi ndua me sa andava tu vai a mongai me ngaravi koia good training ia koia vi kim dona singe yadavo mai do singe green card mai go in dona i teke bubinaka do tukuna tunga caregiving is your stepping stone mona la kirawa takina na davanga o tatanra takatu e na num sa yado mai na bono levango Amerika koia o wako beba kongeti kina ni vetartarea ni ke nika leonilangi na non messenger ya na yade wakanga takatiko koe na messenger ni wakatataroea ni membaleta na vuli ka mai kero mai veital no tiko kina na kavini koe na vebu ke sarwa ka levu ke wakao ni adalata na veital no ya usere tikom ni ngai siko batalanga ni na ito YouTube channel e na ngai bitu ka ni kina na ni ro veital no ke kai senga ni bongi ni kua ni mataka ni nge rau ni na rongo danga na ni rovetal no ngaya senga ni ona ngandreba morongo dana ni to program na vana ya ua just that program alone na ni ro vetal no ngaya sabatungo na ono na ro sanga bulu kalima na miniti na radio mbulando bata via vakambula tiko yani vikem do ke sara na sama tiko mai na kavini kua venga no vono ni sema tiko mekina au ni taka ni mbulumbulu bina katiko ni toso bina katiko na kena garavi na itavi au viava kambula tiko ni kina ve toranga yanu la veti mbale suva isa sandende au ni taka ni do mbulumbulu bina katiko mai waga New South Wales Australia au vakati la kina ve najo dau ni tutu ni mbulu bina ka najo mbulu bina ka semi sinangase ke kumundo ke de sara na Mbula Bay Volleyball Club wakandu ni bina katiko na vuku ni vakarau au vakati la kina ve band sa rewa bina wakalevu na sema tiko mai botua le kutumbua wakanuni vinaka tiko ani vikimdo bolo vinaka va city retoba wakanuni vinaka tiko ani sista sandono dorage vital no tal no bongi ni kua wakanuni vinaka ne lako sombu tiko mai wakatel ngakina ve sista chuta tia la veti bolo vinaka butch bolo vinaka chone lendua wengana vono ni sema tiko mai kina ana kavini moni tendendai wakambula talitengani ve foki we timbau isa nimbula bula benak sista wakanduni benak tukani vikimdo mai walilebu waka nuni benak nui taka ni
Nui taka nindo mbula vinaka tika na vetinani, vetumbuni, mbula vinaka tali matikimbau ke kimdo ke desara mai na 5.5 TV Road mai Kinoia. Wakambula tali tungavu ana nongo turanga tau mbula vinaka George TJ. Wakanuni vinaka tigani ve kimdrau, wakamatabu vale mai Sacramento, wakatalanga kina ve Joe Toka, mbula vinaka naita, Mele Koto, mbula vinaka ke kimdrau ke Harry, wakatalanga kina ve Eleanor Rasinga, vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua, senga talanga ningwele da vitiko George tali mele buka. Bula binaka tau, bula binaka Bituwanga, Manu, wakanuni vinaka tiko yani, wakatalanga kina ve Kathleen, vinaka wakalevu na sema tiko mai Kathleen, Sakareya Kata, vinaka na sema tiko mai Antioch, na kavini kua, wakanuni vinaka tiko yani ve Kimdo, wakatalanga kina ve Anna Rose Hoyt. That was my first job, dementia, until now, used to it. That I've learned so much about Alzheimer's. Kua nga ni lenga talinga na ulungwe. Kambimbi ndundua ya, mende kilatiko na kene wale. Ke wakai senga, to sana via murito nga yani. Wakambula talitinga ni vikimdo mai taviu ni Kathleen. Vinaka na sema tiko mai ne kavini kua. Au na via wakambula talitinga na sere kataravango. Vikimdo ke desara na nongo turanga na marama tauvu. Bula vinaka tali dawanga. And Tassil's Bakery. Wakatelanga kina ve Jane Lolohea, mbula vinaka Percy Mekindo, wakatelanga kina ve George TJ. Gona no mundo, waka nuni vinaka tikani sa sivitonga na ono na rusanga bulka walu na miniti. Sai rasha, na yaga erandala.
Bagarobuka, Radio Bulan 2 Wata San Francisco, Mekauti Kanda Watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na raw kan lang ni tos na chana kemu isaw, me baka na ibakatangan da yande ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kena bunga tele na nonda programa boro taki. En ono na kaloka na via kami di boro buka vi kemundo ya Amerika. Dona kaloka na singile puni boro wai vi kemundo mai viti. Wakai labo ena boro buka. Rangodi kena na nonda vaka sala na kena daw ena vika wakai labo. Radio Bulan 2 Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. Salam rani lele kina num di bakang takana liba ena num do vale. Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaro takana program semni so me kuiko girmai ena onurua ono saiba dua dia ono. Nada besar manda me hule kena dona no life insurance policy my ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nakakil ni tuta na katil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwar kata tunda warna. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kan gua na heritage clinic. Ni, namun bilang sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Bakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo wog itu tak. Kami suami. Nak kira kena timber ke apa. Sen tubi kena ila boleh waya. Mentera samu kena kisi dan ni marong kena ngona mojuri paling bula. Kaki na kar tak wando na insuang. Baya sarangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo menurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruang namba ki otin na policy gaya na lenga. Di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana bagaleo fo mo na telefoni. Text mai kila was seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu matelai. Radio Bulan 2 Wata Mekauti Kanda Watamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Samu mata enda votu na
Muna rin dangi ke ngusu itu boya au ndiba mandanga mindu engir mai me baka madala taka mai bion en bali ni serea au ndo vir na sere utali taka eu senga tuku nikilan nganga ni sere waka vi orto Tō wasa tiu ngā waka India, iana kai Andre kina miu kila. Ia samai watonga i tini ka vitu na miniti me vitu na kaloko, at a radio mbulando wata San Francisco. Me kau te kianta wata mai, waka nuni wenaka tiko ani se venga na vanua, o ni se ama tiko mai kina e kawi wenaka ni kua, ndua ngana kai da waka winu wenaka takatiko, se mani venga na vanua, and then se ama tiko mai kina nduindu na singa, nduindu na vanua. Ia rao ni nda mai vese mati nda ndua wata tiko, and nonda wata watonga na radio mbulando wata. O te oti tiko ni wasi ni ngauna ni rongo mai wali ni songo e nei kawi ni kua widanga nei tukutuku i tiko ngoa me kadhiwa ki tiko yani na matainga o iana nonreto sasanga tiko ni sasanga ni Komuni Labo ke na Kanibe Buke so member leta tiko na Colonial War Memorial Hospital CWM mai viti karto biuta wata tiko na First United Methodist Church of Santa Rosa gorto mai na Montgomery Drive mai Santa Rosa tiko ngana na panitaliboni na gembiutika ni na tikin dua wasambiu to tiani na nonda wata wata na radio mbulando wata na gembiu tali tiko yani ve kemni na via kila saratu ngangona na bani taliboni rauni ni be tartarani kina kame baleta tiko na nomuni dau se mani oni via wako te ani na nomuni Kanibe Buke wakai lavo se dombeaka tiko mbeaka sona ya ni na via sulia me rauni na laki wakatoro i dakitaki tiko kina na vengaravi na boli mbula lebu mai suba rauni ni be tartarani kina taliboni vitu saiba vitu, rua dua vitu, dua lima vawalu, se vitu saiba vitu, vitu saiba tolu, tolu saiba tolu tolu. Meu toka rua takatale matero ya. Vitu saiba vitu, rua dua vitu, dua lima vawalu, se vitu saiba vitu, vitu saiba tolu, tolu saiba tolu tolu. Ngai mbiu talitu ngayani na QR code karau ni na gai scan kina scan taka me na gai wakamatata taki tuku ani vikim ni na vikai so member leta tiko na sasanga ni Kanibe Buke kina walimbula lebu mai suba tuku kataraba go member leta tuku ngana non reto soli na tikina o na kelo soli ni tikina o na kelo USA na wakai duri tiko na wakarawa isaranga ngoa na ikarua sanga bulu ka vani singa teka butiko na ndua na kaloka na singa lebu ndua kina lima na kaloka na kavi wakai duri tiko na 3600 J Street, Sacramento. Tolu ono seiwa J Street, Sacramento, na keni tukutuku matela lai, au bambuta ni nagai vitartareani kina veritona komiti karto dide wakatiko na songo songo ni tikina o na Kelo USA. Na inaki ngani na nonreto soli, o ia membalete tunga nonreto sasanga me na laki waka iaya takitiko na bebal ni wai so se na dispensaries e na tinika tolu na koro e na tikina o na Kelo. Tukutuku kataraba ve suretira ramba tiko yani ve suretira ramba ve kimani e Santa Rosa ke na vevo novo le kata na Bay Area kede ke na ndua na sasanga ngo ndua na sasanga rito sasanga tiko kina na isongo ni buli watia na Lelin Memorial School Losa USA Volleyball and Barbecue Sale wakaidhuritiko and wambote ana wakarawai mai na ena tolu ena wakaidhoritiko ena tinikandua na kaloko ena mataka wakarawai na ka walu ni singa ni wula chulai wakarawai ni ka walu ni singa ni wula chulai ma na tinikandua na kaloko ena mataka kina lima na kaloko ena kavi ke wakao ni do tali taka na volleyball se ni ngole mandanga yani ngondo na ngono binaka nile ngande wakamata bubali sota wakamata bewa kani bring your families na volleyball e wakaidhoritiko ka voli takitalitunga na barbecue dona lamb chops runa toa, sausage, potato salad, coleslaw, tapioca,
buoni kau ke nandona tawai Waimbeka se waini moli tō wakarotaka tiko ngona losa USA Volleyball ka waluni singa tulai ne ka waluni singa wakaroa ioia tinikandona kaloka na mataka kina limana kaloka na kavi e na wakaidhuri tiko na Galvin Community Park mai Santa Rosa tolu saiva Yulupa Avenue, Santa Rosa, and a beautiful anina kiana tikindua and nonta bata ngona radio bulandua bata. O te otinga ni tukutuku e adhara tiko mai and mai lewena tiko anina non de wasi ni ngona ni rongo me wali songo na kavi ni kua vesure tira ramba tiko ngā kena singa ke te levo. Singa ke te levo na wakaidhuru tiko mai laie Hawaii. Beauty ngā mengoa ne karoni singa ia na tukutuku tura rao tiko ni na teko wusar tinga na songo and na wakarombuka ne taini singa ni bula September. Moni madha tō koe a, bakarombuka bakaroai singa tambu, ia au tukuna tiko ngoe dona ngono venaka ni nonda ngande ani wakamatapu wale dona madha sarangana ngande I Hawaii se vole tingona ngona me marro e kena na vondo ke na isau ni nonda toidili ke na ve katale so me tona la ki sarasara tiko kina mai lai e Hawaii na kena tukutuku mataila lai me baleta na kena marro taki tiko se wakana numi na singa kei te levu ninge sema tiko ngā mai kena radio mbulandua bata na ngona ngai sa yadho mai kina sanange kadhiwa kiani au besu reti tali tiko ngai ani ve kemni ke de sara na ve leo ni ve songo e so se mani songo dava sa mai tau ya butaki tiko se ndo senge navu tiko mbeka mena ngai tau ya butaki au ke lani tiko keve na inaki ni songo e ndo mai tau ya butaki tiko ya se mani dhavanga na kena inaki gona vanua era ni ndo mai keve waka tiko ni kena na nomandu sasanga and radio mbulando vata senga tiko ni ndona kai so mi kena ngoni sala rauni na vevu ke tiko kena na radio mbulando vata kena nomandu sasanga bula venaka ke Koa Lopez thank you for tuning in wakambula talitangani ve serua ya tiko e nei walu bula venaka seru wakanuni venaka tiko ani ve kimdo mai Australia wakatalanga kena ve serra tuivuya do bula venaka mai na city level San Francisco wakatalanga kena ve Matelita seni kuradhiri ni bula venaka sista bula venaka barada John and Ronnie Mbaka ke kimdo na sema tiko ngori mai San Rafael au ve wakambula talitangani ve laveti mbali sua venaka wakalevu torangayanu na serikali totoaka o ni mbiuta tiko mai ngo wakanuni venaka tiko ani ve kimdo na vengaravi tiko ngori mai Wagga New South Wales Australia wakatalanga kena ve Rupen Isavu ni mbula venaka ngori o Mrs. Titilia Naitini wakambula talitingani ve taindamu venaka wakalevu na sema tiko mai ane kavi ni kua wakambula tiko ve kimni ke de sarna ngone ni viti ni vengaravi tiko na anu ni Sarvanua and Heyman Intercontinental Resort Queensland wakambimbi tiko ve kiomando kede na driver tiko mai na air Ali Beach au ni taka New South Butandono ya seru ema ke meme vinaka wakalevu ndamu na sema tiko mai ne kavi ni kua wakambula talitingani vi sakarea kata yondina sarangori ke wakai tiko ngori ndona kilaro ni mai wasia tiko batike kenda na nonda vata ni geve tartar mai ndola tu na nonda vata ngona nonda kede menda mai bebu ke tiko na ve ulutanga so ka unikila se unina numa ni rauni na bebu ke ve kenda chovesa wasi ni mbula vinaka wakatala kina ve Timothy Wainingolo vinaka wakalivu na sema tiko mai ane kavi ni kua Lavinia Ratu Konanti ni wasoti au Ratu Konanti ni mbula vinaka wakalivu na sema tiko mai ane kavi ni kua via wakambula talitunga ve kiomdo ke sara na ngwane ni viti na ve longa ni New South Wales Wagga June Hillston Griffith Dabo Shepton Swan Hill Forbes wakambimbi tiko mai Teis Waga. Wakanuni vinaka tiko ane vikiumni ke sara na venga ravi tiko ane velonga niu ke sara ni venga ravi tiko kina ane kavi ni kua wakanuni ni maro takatiko na nomni vili niu kai lutu tiko ni vili niu ngori na veisere so e wakatangi tiko ane na radio mbulando vata ane kavi vinaka ni kua ia wakadava tō mai lele manda Simirova sa mai watongo e 8 miniti me vitu na kaloko.
Ia nei tawi sera talinga wa iamba mai ve simi rova sa mai dawatiko kina na nonde wasininga ona vata and e kawi ni kua au nutaka ni oni talitaka na ve ulutanga ke sara mai dora ki ani na nonde wasininga ona vata ne kawi ni kua ko sureti kamni ke wakao ni adalata na ne robe talanoa ke Mrs. Titilia na tini moninga i sikowaiani na Radio Mbulando vata YouTube channel and tiko ani kina na ne robe talanoa wakatela kina ne robe talanoa ke Nick Leonilangi and wukunga ni porokaramu sen Kornibuli sa mai toia wuta ki tiko ia na Caregiving Academy and agai rauni ni sikowa ni rongoda me ngai matata veki omani ia duangana kauro ni tukuno ia ni dangan dreba keve na dana ngandreba keve na be bakarara mataki na be ka keve sara ertu bakaru takatu na be porokaramu iso na modules na porokaramu ni wuli wakamibi tiko veki omani na senge ia dhabo tiko mai na buku ni green card o wakalisio tela green card se senga ke oni senge ado bonga mai Amerika ngondo ngoni salubinaka menda mai bakarota ki kanda kina na buku ni vangara dakadaka wakanoni benaka tiko yani ni ndo na kavi benaka be kanda na kavi ni kua ni mataka nge mai beto mani tiko yani o ratu pedili na novo non te wasi ni ngona vatanga ina ve ka ke sara ndo mai daura ki tiko yani ulutanga lilio wiso ulutanga la na beauty ko yani na nito YouTube channel ko ya bimbi kina monindo se amatiko mai na Radio Mbulando vata ni o se yani na nando vata vatongo ndo na like ke rautalinga ni uninga ndo sikoba na Radio Mbulando vata YouTube channel subscribe kina and abebu ke sara tiko bakalibu na kena mai didi bakitiko na nando vata vatongo na Radio Mbulando vata bakatalinga kina na Instagram ke rau ni uninga i murike to talitunga na Instagram na bebu ke talitunga bakalibu bakanoni benaka se mani tavi davanga inga ravitiko na mbongi ni kua singalevu ni kua kavi ni kua na muni to kaningo una vuninda kua mea dova na ngauna ndana gai veirongo din domo talitiko kina ni te wakadengo takomanda. Niko sama ngoletan isa nongu senikamu auna kaya beka meusukani sama
ko ida buta na bitan lang ko na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lala ba suri nung gabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito mo nando dito kay. No bita ni signal to to sunan tang gabo ka boka. So ba sini naket lalo tal lang gabo. Nissan Bulabinaka. Sama mai kawasayan in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tulog na bito na klok na kama ni moniti kina borobuka bei kema da way Amerika. Dini kina ruona klok na singa level ni tusi di kina borowai bei kema da way biti. Radio bulando mata San Francisco.